O whalopam whaataro whatu sa mōre nei wanga le fiafi lau mai moanga. Ira ua se fulu miru tau te nei le tū lai wha le tau tō wha ua lau Blue TV e mai seo le poru kalame o le Tautai iai. Ma le manuia whai walo tātou o tunu o Tautai iai ma le malo, Tautai iai ma le fia fia. Ia, Tautai iai fo i ma le aleluia i le alofa o le tua. E oi. Awa oa sufa bene ia mai se lanva o le ole a tātou le tala te teimo le sauntina. Ia e te lea na whai mai tiro tilo i lau ato po le mea o tō mau pēa le la poa. Po le mea na amanta lava o mafia fia. Ia o le nei lava o la tala sa sao tina te o seanga awa e vai e tua. Ia ua matua a matang koe mimingi e o wholofa mbataro fatua se atale nei vanga le fiafi. Ia ele to amatalia fo i o tautua male unanga fo i tūlanga le tātou por klamer tau te ia e fiafi o aso te tasi mai lava le songa fua. Ia, so luam le stofi mle Israeli. Ia, awa fo i le tautua ino lo tau pa ia malo tau mamalu Samoa. Ma loa fua ila ua maua le nei fo i aso, ma tango fie, ia, ile alofa tau muli muli. O le alofa ile whaatua o ia, o le alofa tu noa o le tua. Wa oe maa uma tātou uma po fea lava le tafo le nei. Ke lope o le nei lalo langi o lo e mafuta mai ai. Ele mawhai ona tu au noina ma tu la fo ina i tātou. Ia, lo tātou tapa usili le langi. Ia, le mea fo i lea, ia, whaafeiloa i mo ua wholofa ma whaatuli mantu. O fea le te maua mai ai le nei poru kalame. E so o se tafa o le nei lalo langi ona tuli manu e wha. Whaatalo whātu asiata. Ia, te oe le rei vanga o le fiafi. O le aso tofi le nei a mātou ni usira nei. O te loa ia le mātou i tū langi le whaitau aso, e mesi fo i o le nei tū o le kelope. O le mātou o se tofi le nei. A o lesi vaenga le i Amerika, Hawaii, Amerika Samoa. Ia marisi a fo i o atunu ua le maua. Ia o te loa le tau aso lulu le nei. Aioi. Ia, e mawhaila na ufa atalo fa faaso tofi. E mawhaifo ina ufa atalo fa faaso rulu atu. Ia, walau mai moanga. O le mea, o le tasi la lea benefiti o le mea leo le o tatou faasala launga nei o klopo, e klopo fo i lele. Ia wa o la aso. Sa whaapu mo o a tatou whainga fo i lele si a tatou i lumor kiwi e kaungi ngefu mai ai o i tau ma whainga fo i anai whale televisi i Samoa. Sa lilo i manatu. Whapeale ka ika o le lalolangi ana ngā lai ka ke a ua ka le wha ia Samoa o le wha fo i ngai le lalolangi a koa. Iyo, o le aso lulu ai Samoa, o le aso lulu fo i ngai le lalolangi anto. Pei ta ila ua lualu luma i a awala viso o ta inga ma le malama wha alau tele. Ua sila fia mai loa, soli. E valua po o i Hong Kong adi ale whako akai hau po ngi usila ni. Iyo, no winga la, a whai nei la, o le ala nai la, ino ufa awhetai tele wo ma pa angale nei porkalame. E ia isi, e omi ma whakalo wha mai. Ai whai mai asiata, o le ua tasi le waweao ya mātou i kōlea. Iyo, o le ua tali tolu le waweao ya mātou Middle East. Ia o Amerika i wha mai, o le ua la tala valua po ya mātou Amerika. E sa, walanga lenga makoa kungia i Hong Kong le tatou sevens, fo ilele na matoa i nei le mātou sports tala noa. Ora ko inga kanga iai. O la laika ke upload mai aka post fo inga le. La upload mai o no la fato a fiafi o le taimi fo e ke le inga fai mai aka fai nga papa kiurungo. Ai me di eksima ko ai nga me eksio ko ro va vea fa mai. Choli. Fa pia kanga ka ai o ngai ke ala le volleyball. Ai mana tu. O le tala noa wha ani usila atu na ia le taimi la iai. Le taimi le ala antou ngengi usila. A lau ke kala ngoa wha Hong Kong mai o le. O le asa le lai, o le lai tu langi. O i e sila fia i le maoa e o fuafua ngā le tua. Iyo. E uvo ile ngā le leo le tua. O ma fuala no ta ua ia tūlanga. Ona o la ufa atalo fai wo ma pa anga ma mai a le tātou Tautai ia ele nei vanga o le fiafi. Po fea lava la le te mafuta mai ai whether o le te sila mai le kaimine ngei live. Po e fatoa e maua muli ane ina ua e maleifua mai le kai aolanga o la ua varua po o koupo o vaveao fo. Fa malo atu mo fa talo fantu asianta. Ia, e fa bela a fa peo le fiafi mātou. Ia, good evening po good afternoon. A fa yo lete mai mo mai ole morning. Ia, good morning ia te oi. Ia, ele nei fa vanga o le fiafi fa malo atu feo yo le tala le lei. Fa te talo malo lava fo ile. Au nei le tua malo na fingalo. Ia, po fea le alo langi o loo iai. Tafa te tele re kelope. Fa malo atu.
o folo fatu asia tale nei vanga o le afiafi mo o tou. O le nei aso, ia, o le, o look forward for tatou por kalami o le nei aso. Ia, o se taimi, ona a fea la i o le tatou office nei, e rau malo fa alolongia. Ia, a o le minister foi, malanga mai Samoa, na malanga mai lai tūlanga o fono tanga fa ale malo, inisio atunu. Ai ona e peo ni usila o le tō ainga lavalia. Ia, a o le ito e tali watui, si o tatou watunu. Le alanga pu e vai ai rofu il tatou tautai ai. Le fionga le minister tupi. Ia, si o tatou watunu i Samoa, ia le fionga ia Lautimu'ia Uelese Vaai. Se taimi, ia ona o mai le lungo le tatou program. Ia se faisa ka kukala wa manatua e le faule asia si mai o le fionga i le minister i lungo le nei program pat e always ala tatou sum. Ia fa tala no mai Samoa ai o se fianga fo o le va no mo le o le mafai ai ona fe ai to no le tatou office nei. Ia i lungo le Blue TV ma le program o le Tautai ai. Ia se i tatou fa soa. Ma se i ofisili ya le mingiska. Pe mo i wanga urka ko malo fefe ele ngai upuri. O le upu hare ngai ua kele ngala ua lunga. Ia ai kele ai nga koe fai mai ka ngaka sa ai mua foi. Lenga o le wa vea mai tua ngai. Ia o le laua lunga la nga o le pepese mai foi ia taita o le tua ngai ma le la tou vanga fa upu fai. Fa pe mai. Wo ki le cash flow kako. O ngai sa o le pese foi le fa pe mai o no cash. Ia matulanga umala ai le leia le tatou aso sa o mai le mata o le vai. Peango faiak. Tele voi tala na la walunga i le malanga fo ia si fai pule iaf pule i Amerika Samoa. Au mai, au vaku, kalalea, or kalalea, or kalalea. Ai ina ua fio mai fi pule i mawhakalangoa sa o mo fesiri sa o er kangakang kupu le malanga malu i kukuilam. E se a kala whaalongo e se tari sa o le tangata e ulu mata upua. E nganga fuila na e laion se fianga. Ile ne ia fiafi. O le fesiri sa o le tangata o lo o ia whaasoa ina le tamau a inga o le tatu watunu i Samoa. Po le a se whaamani nonga le fionga fo le minister. Pe aka uu mai kora ka kofisa. Eioi. E se taimi fo te loa e halu ro le tatu malolonga. Ia fo i mai loa ona whaafeloa. Ai mo le taimi amata. Te wha malo mo whaatalo whaatua ia te oe. Iyo ka pe ngai fole o lau ipuki, ka pe ngai malau dina po lau lunch po lau breakfast po le alava taimi le la iai. E fai asi ke ro ka ko whaafisini. E la whaafisini ngai le fionga ile minister. Ai ile nei e fiafi. Ma le tātou whaatalofa le amatali o le programe. Le to telefo i o tau lea ua. Papai lungo le tātou wa tautua le Blue TV. Wha malo atu. Ma whaatalofa atu. O le fesili lau alunga. Ua whaatau se mea alofa motina. O le fesiri le nga. Awa e kau ke pisa i ngai mau mea ka kouka maa. Na paua nei o le tu ai ngā vai aso. E ua ngā kia i ai mo. Soli, wa iai ai ngāri ufa penga. Wa iai un ngāri ufa penga. Ioi, sa oile ngang wari su finge mako honest to the truth. Ile ngang wari finge ngama. Oh my honest to the truth. Sorry. E se ko ai ngang. E honest. E ia le siki ngā sole. E fia tivosa ia i rongo o rua. Onga o ngei mea whape ngei. O le le whaakau o se mea alofa. O le le avea o ia. Whaise treat le lei. Ioi. O le si waitina. O le maitau mea ia le nei vai. O le siki ngā. E whaakarikali a se ilalanga uma mai le kere o ka ngā mea. Ioi. Ngai. E lalanga uma ko inga vai aso lea. Me la le ute whai atuai o e di tamā. A e nau i le sootanga. E sa o ile nganga le lea e soro mai. O koe saua si koe whai sookanga. A e nau lai le sootanga ine i te ua maa le pelepe. Ia maria maia. Whai le mea le pinga ngalo i eiti nā. Iyo. O kou fui ki ngā. So ia fui ko ke vai ako fui o kupelanga se whirka maa loari i mori whainga rewhingarue ngala ko ai ngā le whi ai whakoro. Wala nga ili sitina. O ke yang ngai matatano masia pule. Iyo. E fio nga ya iyo ngaftasi. O sa wa ngai wa mai. O sa matatano. O ke ia wakar ngoma ia. Wa mai.
kaulango ngā ro whaangongoa li asia tai I neiva ia so la sautina o fatu. Mai sai ia si se lingi sa ka ufa polo fo ia so so ngien ngalu nga si mako ai ngai samo. Wa ko lalan mo kup mai ia. Ngoi ro ngai lo ero ko ro le isi o kupele fa polo. Ia le la o le nga le wa ia. O le ase kala. Ale ngale le wa ia. Han o le ase kala. Ia va ko le ale o le ano mafofo e fai se whaakau ma ia no whentuna ia ele se a upor pese foi lili se mea ina leanga o le whaia e mo ele polonga o le sa ko mumu ani sia ko inga ma ko lu mai choti fa pe aka ika au mai ko u fa foi de ka o mai ngeme o fa ya va ani ia ongo sai ia ngai kau ko ai sa lo mo ko ngai kau ko ai le fanga ro la va mo le ami wa I misiar kau ko le ami ngai kau ko ai le fanga o ro la va mo le ami ia o to fo ia tina so ia fo itu tio la leang so ia fo itu tio la ia la sanga faia kwa fo wa manga ia nga fai ia la ia le si inga lo faia ai o le fa ta wala fai se mele le motina o to fo le fana ia fiso so ngir kama malanga isa o ai kala ka mo sila le nga fai mai lunga bukala mela matanga va ia so ma o le aso ngai fi ko ngwa perform o to fa na to tina ele o se aso perform mai fua ia ko rua io ele perform ka mai long ko rua perform o to fa na mo to tina ya to ya o tai o ele tatu fa pito ala mo le aso sa o tina ya mi se ka mai o ka penga mai fo isa mo ai ile ne fiafi ai tatu tele atu fo il tanto malolonga ia na inisi o kise o sia ke ko inga ko fa se siranga fa pisinisi ia manisi o tatu wa aso fo mas fa nau ia si tatu atu ngale kasia e se soifua le po se fa nau ole atu ngol se furu tu sangol tama ita ia Pinaresa Carolinda Jusing oh happy 10th birthday Pinaresa Carolinda Jusing alofanga mai o mantua o Peter and Teresa Jusing fa pea o tuangane ia momoli joy malo faanga mai a asia tamba de program le Tautai ia le dai fanga o le fiafi mo o ele fine ia Pinaresa io e fa mo ia tu le tuanga o lo se fulu tu sanga ia ile so ia manisa na yo tato wa promotions ia e la uva tu e lunga o no lo fatele si uso ya check mana ya na special promotions ia mo si vai ngalea io tulanga o le shipment mo tato freight for ie ia o to le ave pusa ma vai nga uma la fa pena I Samoa ia si silantu li tato promotions na pai a pusa o kalone ship free package under 30 kgs io atu pa uma la fa pena ia matau o tatu containers tulanga mala foi o lo anu fa anu te mile nei ia fa so ta ia ne ia le tautua le na male unanga foi ale checks ia mai se foi o piton umor tanto address le na ole me ka wala o lo su ia pe te tala au ia ia na e fesili le inisio tatu o unanga fa pito o lo fa anga solo ile nei temi ia tatu fa wa unisio tatu fa sisiranga fa pisinisi as we go along ai o te fia fa ilo atu o le tatu atu malolonga a foi mai pa felo ai le le fionga ile minister io he minister nga o le o tupe I te tono lo tanto wo tino ia le fionga ia Lautimu'ia Uelese Vaai ia ilungo le Tautai ia le vanga o le fiafi pe mai fa salonga business nei E fia PacificEzy whaelo atu lana whabitoa mo le aso sao tina male masira atoa o me. E whase pun whaelo atu beta I lua se lau ta lau saunia mo ana paanga. E lua se pun whaelonga mo Samoa, lua se pun whaelonga mo tātou I New Zealand nei. E se ina whaelonga se fulu I aso whareilo wa yaso re tasi, e afu atu las whareile se fulu o me. Mana tua o lo whaawau fo I le whabitoa e nao le lima tala an tongi pia e whaonga I le PacificEzy mobile app. O lo avano fo I le direct transfer ti posi mai e lau tupe I le tātou account ma whaatino I lungo le telefoni la
no tupe fa mamoli ai nga fa pitoa awani ngalo silia mal fitu se fulo tatu la o fa sopoli ai New Zealand olo avano fo ya tatu ofisa o Tara o tahu mamangele mo nisha fa talanga bala audited 40 o balselau o tasiono no be siasi ile apia foringa PacificEzy o lunga lo penga tafailangi www.pacificezy.com PacificEzy o lau paanga mo tupe fa mamoli Samoa. Mo le whaonga. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta i le mato ofisa i Samoa i le numero 255 255. O mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga ua mauti noa le saunga le mu ma anga ngata mo so se ngalwenga. Whaapea le ngau sia ina o apa i so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo i ona mato whaatino ina so se tūlanga i le tūtau metal fabrication. Whaatino ina i tonu lava o tato lau whanua i Samoa. Ila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera o luatasi valuru o 5 o luatasi valuru o 5 mo so se fa matalanga le SMI Hardware Building Samoa and the Pacific.
Jaibara wachile ua afatonu le itu lai fa I le tautua fa wa wala Blue TV ba isi o le proklame o le Tautai ia I le dei vanga le fia fia te fia fa ilo ajo le ua maua le mavano le fionga le minista o tupe. Si o tatu utiru I Samoa le fionga ia Honorable Lautimu'ia Uelese Vaai. Ia ile dei foi vanga le fia fia o mato utiru ua o te ronei ia fa malo atu fa talo fatu. Ia malo le malanga manuia I lo fionga de minista. Ia I lunga de proclame le dife vanga le fia vitalo fa talo vala vala o fionga honorable. I fo manuia siata ia fi fo I patalo fatu I lo fionga I le fonga tato proclame fo I Blue TV man tato proclame tato ia patalo fatu fo I le pa I ma o lunga si tato tulu e meta ia te rodi e te fo I le tapo I me si tato tulu sam ia me so si tafa la vala la o ma wa mai te tato proclame fa stai vo ne no me se vo ile tapo inga no manua o na le tua ia taro sia ia fai o tato malu ia me se si tato tu fa stai vo ia sia te wa ha fo lo wa fi fo e ko fe va ia ta fi tau Ai pu e vai ai no vantur fa fonga re tu. Io. ia o fa stai fo mo to ia no ia o wala sa ni le tua il tanto no ia e mo fo sia no fo I fa tanto fo ia ni si fo un taro fo fi manino il tanto tu le pe fa tale fa le pa I mo no si tanto tu Se ko sia kia le leo fa mole misa sia ki folanga le tele atanga tai fa pe mai ele o langona le mai ia le tulanga o le se ko sia ki mai le mai kale fionga le minister ya ai malole fola munuia fa tai fo wa mo le no yo ia langon fa ko fele wa ngalonga u fa ya tu ye to fionga o le fa ko fele a tauta ya ni na le mo ya ai viera ngan le yo o le tu wa mo wa sinei lao e tate fa so foi lungo tanto a proclame o mai lo fionga ai tate le yo I me o matanga ruenga ma tele o fa fesili o mai lo fionga me se fo ai ngai le nei vai tau ma pisi ma swinga wa ya I na wa talu ona ve ma minister ma tulanga ia ero fa stai sia ta o nga I mai sa no le matanga po kala me vo le o le I me alo fa mo le sautina ia manuia sia ta e pe si me vo na le pol pole o ta pena ngol me alo fa mo le sautina ia o manuia vanet fa si Ioi. O vai antona nei. Ia walanga wa faisi leva na mato tirjiro to o ro fe pasia I mai tono le e kere isi fia ma e kere I o mai. E tele ia o fa kuanga o fa ton nei le lo ia mal fa fenga inga sa mato I puki. O ka ko va ai la le mingiska ai pisi fa fa ka working. Wa tato vai atu la le minister ai matua pisi fa fa ta wortina. Ia ai o le vi ele nga le yo o le tu o le fai na maua le tato wa avano fo de vanga fiafi o le tau lo o te lo fo ele o se kile kako sound ia a me se fo to tele fo yo o ila to ia fa fsiri mai ai o la fai nga malanga ma o fo itala o le sa e fai malanga tu le fono tanga sa fa to no ino le uto te liu mai wa fo to malanga tu sam fo le sa no o le fono tanga o le fo ni mata upo wa le silfia le tato o tu no fa mon mole. ero fa stai sia ta mo fa sili o le fenga malanga le sa mato o wa tu ye o le fono tanga le fa le tausanga le ADB po le Asian Development Bank e ta ua tele le fono tanga le ma le fono tanga ni fa le tausanga al fa le tupili ni e a wa ye ta to e a wa ye al minister tupe wa ye uma minister tupe o tono la langi le e fai pa anga male ADB man tua fo I asiata o le ADB sa member isa mo ilona amatanga Samoa is one of the founding members of the Asian Development Bank tasi va nono limas full valu ni tausanga o member Samoa ile faltupil ni ma se tasi le ni development partner Samoa isil taua apart from the World Bank male IMF ia mai se tono lolang tele fo ile sao le ni faltupe il tatu tunu mai ele tu mama ina tunu umal Pasifika ia le faltupil ni o le fontanga la ni asiata sa te fono ile minister tupe Samoa ile fono a minister tupe ale Pasifika Wow.
Mantua la, e fono mua ia Minister tupe Pacifica. Ia ona whai leo le joint statement. E presenti le fono tele al faltupe. Ia, ole te i fono voila, ole Minister tupe Samoa. Lea sa presenting al tato statement lea. I le, ole statement lea, ole ta ua joint statement lea. Ole leo atunu ol Pacifica. I mea vo i issues, ole e talo sanga ina. Mafia e langa e Pacifica. I le fale tupe. Ni vai vo i ono maua mai ni sosan. Ia ole la sa present fo ila tato. Ta wala tu Minister tupe Samoa. Ia le joint statement lea le fontele lea. Ole tu ta ua i le mea lea. Ole toi fa manatu i fale tupe ni. Mantua le ole fono ni. E iei fo i matunu te tele o lalangi le mei tong na tunu i. Mali. Ole tūlanga la lea sa tā uaila, le wha alongo le lei o atunu uni lalangi, a mese fal tupe, i tūlanga i e concerns o le Pacifica, o le mea lea sa wha tā ua le Pacifica le mea lea, o impact o le climate change, i nei o tātu atunu. I mo te fia fo i asia te, o le tā ua o le mea lea, ia i leo wha inga atua la o le tupe wa e pe o le mea sai, e tolu tesi male e tolu tesi male fa biliona ta la America. Ia leo fa inga o le tupe sa ye e sosoani mai le ADP i le Pacifica. I le mai ala le tātou talo sanga le na api. Ia leo si wala tala leo si i le 5 biliona. Wow. Mele ale mo Pacifica. Ia le la leo wa fa lau i loa mai le ADP le mele le sosoani le. Ia le la tu ina mai Pacifica. Ia tanto mai vole ka ke fuso e ka ko Pacifica po e ke le faske. Vai ai lo. Vai lo va el tu pele. O le sila na step o le mele la fa ine. Ia fatal no. O le vai lo mo le fono le a o le fem po fono vo ia Minister tu pe matama o ingo tu no Pacifica. Ia le vai a wait tanto ni po you lai ia fa itonga. Ia te lo tasi la le mta po la tel no ina. O vai ngor ke le mo mai. Fontanga le sa mato o ia tu ia. Ai at least o le la o si i lunga le 5 bilion. O le mea tai ua le fono le. Wow. Me tai ua le fono le an me vo i pito siliana o fia o yambi e le tua. O sa mo le sa presenting al statement le. O lo fionga. Yeah, Minister tu pe sa mo. Yeah, le sa fa tato joint statement there on behalf o tonu se fulu fa al Pacific. Ya sturanga tai ua tele le fo mo tato. Le se umi taluna ta oto mai lava le nei fan pol nei fainga mea alofa ile tolu te si samfi. La se umi taluna ta tia mai. O faisi leva. O faisi leva le mea lea. Mai o le tūlanga fo i ei sa tu ia. E tu ia. E o fo i fono la i tia le i whair fono tele lea. Ta silem ta upo sa moe avea. E mo moli e ta tonu ta upo lea. E to e si i lunga le mea lea. Langa i te le o lea fianga o nei o tato o tunu la iti nei. Ia fianga o swinga o tau. Congratulations. Ila u fionga. Walanga o lela ua manuia ai ma le Pacifica. Ia, ile mua awina ila u fionga o lea mata upu tutonu o le mahalo lava whaafitai e wafo ile whaafonga maua le tātou atu. O le sila u whaafisiri. Ile tātou la ia mafutanga ma le ADP. Asa mua la vai. O amai. O kulanga ia wai e tauti tala no ia i talafu matulanga whapena. O amai tātou mafutanga ma le whatupele. Tasi le mafutanga e sel mafanfana siata. Mafutanga le mal ADP. O fala putonga ni lalang. E tawan mafanfana ia tato mafuta ye le World Bank. O le IMF po le International Monetary Fund. Ia fa pela le Asian Development Bank. Pi o tato pa anga development partners ta uale. O le tulanga la leni. Ia matua fo ile 11 tala le office of o le ADP Samoa. Lena o oti le fionga ia la ulia le lipin. Lena su atu le vice president. Sui presidente o le ADP. Isa mo. Mantu fe tem mo. Mo le uroi taimi. Mo le uroi taimi. Rantu le o oti oi po ile faile le launga. Lena oti le fionga ia la uli le telain. Ia o le tasi le pine fa mau. O le mafan fana o le maftanga. Awa le fo isa tatu talo sanga i. Faisko office ngi. Afa pia o i o le pin fa maulia o le mafangfanga o le kako mafka ia le la ufai le la ufai le la tu office ia tatou o i le tūlanga ia mantua fo i asiata o tatou fa maumonga i ai i le tūlanga ia tatou ai tālafu le tūlanga ia tatou tupe i ai le tūlanga i le si itia o le tamawainga le tūlanga i le tau le soifonga
o tātou whaamaunga ia. O kambangi ia mai verify. Ei. Pe mo. Pe mo. Ele nga ngi fika ele nga o se kala e Use e mai lea tamai e toi su e mai experts mai whale tupi tele ne lalang. E mai lea toi su e tātou whaamaunga ne. E verify. Ia o ila. Lea lai kuse peo o auditor si o le mea. Ei. E o mai lan toi su e mame o le tūlanga fo ilalia. Le wa lai ona ati le ona mawhana whanal tātou mawhtanga i. Ma whaltupe ni te tele ni lalang. Ona lai o mai su e mai ilo toi verify. Lai sa o lea tātou whaamaunga i o Maltemi ni. Wow, mana yela na news a mi se fo i tātou sa moe a matai le whatatar no vele manga i o le tulo. E o ala o le tua e se mai ala le tangata. Te eo mawhilo ai ma le fionga i le minister. Ia, ai ua talia i malo unau watu e fio mai manu o maua le taimi wale ma ua toi malanga i sa moe le aso taeo. Ia, se i whamanino na inisi o vahenga. O le aso so o mai lava la maresi mata upu le wo mana o tate whaasoa. O le ata o i le tamau ainga. Leanga o lepi e so o tanga mai marifono tanga lea ia matulanga fo. Ole o te mana o i le ta whaasoa nei lo fionga honorable, lo fionga minister. E koe whaamangingo ai ma toi whaamaramarama le atunu. Le ta o tonga o le tātou tamau ainga ma le atina e o le tātou atunu. Po o kako iai le upu lea o lo manguia. Po o se kako wa mio o walu le upu lea leanga o le tala le au mai e tai o le tuangai i ana saunoanga foi o lo whaia mai lungo o le media i Samoa. Ua ki le cash flow o le atunu. Ua o le tuai ngā mea foi lele e le toi afford ai le tūlanga o le miliona. Ai o tūlanga ai tālafu o matua whaapupulehina mai tūlanga whapena. Lele lo ofisili atu ila bufionga le minister tupi. E ai se whaamaungianga o ia la fonga po nei mau. Ai e mawhai foionga e kakalainga ma whaalau tele. Po o iai se whaapupolenga po le upule o le ngau. I tūlanga o tupi mau e tono le tātou tunu. Te ese tau o le whafsili. O la usa se i utanga e watu se ata a toa. O le tūlanga o le tātou tamau a inga le ni whaapula atu. Se ata o le tātou o le nau e nel fontanga ne. O nisi ne o mea no presenting ai le ADP. E wafu o mea ne mana o mea. E o tu tātou e presenta le tūlanga o le tātou tamau a inga le ni. E wa aifu e tamai. Ko la tu tilo le whaila tu su inga ale whamaunia. E le stato mea o mea. Mali. Taua i al mea lea, te whapula al mea lea. E si ata, il tūlanga il tātou te mau a inga le wei nei. I le lua afe, lua se fulu iwa, lua se fulu sutasi. E negative le economic growth sa mosa ia. Wow. Tolu tau sanga so. Suiva, Iwa, lua se fulu, lua tasi. O mala ia le lua. Mantua le lua le wa matana. Ia. Le lua la le lentang ma fai mai lo tanto. Mantua la afianga ia COVID. Ia o mai lola ia le lua. Asiata. Sau le lua tolu. Si itia le tanto nga forecast e fale tupeni. Ma fala pton te lene lo lang. E si si itia le tanto tamau inga a le 5% e 5%. Na si itia le tanto tamau a inga le lua afe lua tolu. I le 8%. Alesa forecast mai la tole lima na ilio. Fa lima ono. Ai si itia le tanto tamau ai. Si itia 8% i le lua afe lua. Lua afe lua tolu. Lua afe lua tolu, sorry. I le teimi le nei le lua afe lua fa. Le ua o mal teimi nei. Ia mati le na umatu nei. 10.3% le growth le wei. Wow. Tanto tamau ai. Le tau tala i mea ia siata. Yanga o mea ia. O le verify e wha tonga nem wha tupe nei. Pele ADP, ma le World Bank, ma le IMF. Tunu ne le experts la tau te whai. O experts ngi lau ki whai umasu isu inga wa tunu umaya Pacifica, ma tunu umaya developing countries. O lau lang. Ela via ilam sa mo. O wha mamunga lai. Lea sa presente tātou i whono le. Okay. O mea ia langa, o mea ia, konga presente al minister o tupe. Ai wha longa uma ia tauna partners ngi lau lang. Ela via im wha tupe ne. Ia. A mantua foi la, o le presente tātou. Ala wa uman whai la tau suenga. Ma wa la tau wha amau nia.
Ia tūlanga ne. O tūlanga la na siata o tātou te mawainga. Si tia o tātou te mawainga le iei nei. O te whia tautala i le mele a siata langa i te tauana wha manino le mele i tono i le i whaafonga le tātou tunu. Wai ele fisi whalea. O ala me wa lensi i tia te mawainga. O le tūlanga mua a siata. Si tia tūlanga i tātou tanga tā whao. Malanga atu i Samoa. Ele ngata lai tūrisi. Ia whaapele mamalo si tātou tunu. Ina o tatala borders. Tele i o malo si tātou tunu una. Malanga atu. Ia le ngata i New Zealand nei. Ia whaapea fu i Australia. Ma Amerika. Ia o Hawaii. Ia o whailai tutuila. Ma tunu o laulang. Lea sa watu. O le si tūlanga tā ua siata sa maua. Si itia tūlanga i tātou export e taualala i le tūlanga le fua whatoanga. Ai mese ala whainga whaipa. I me i o ia. O ia. Si le tūlanga le le te le. O le si mea sa le ua whaanga iui al tātou mano te mene. O tātou construction port development projects. Mantua o le tūle inga o le mele nei. Si sila sianta le mele i nei. O le alua tātou ngaluenga ia whale. Vai tūlanga i tātou awala le sau mai whale olo sau taulang. Pe o ka peta le mela wai. Mali. E o whaile le alu leanga i le eastern side. Lai whanga soloa. O le fu whaale leia le awala whaile tātou le aluanga Cross Island Country aluanga i tu e si umu. E si umu. Ia o vaenga ia. Le fu whanga solo i se tātou ngā luenga tei peila o le mele le upa sia ngā luenga tele le la whaile malai pālele. Ia mai si whale te tele ia le fu pāsia le whainga o le tātou ngā luenga solo le whainga o le flea market folk. Ia. Ia se teimi ona ole se whamtalanga fo i le whale fo o le Central Bank le ua. Le ua uma le groundbreaking. O ngā luenga te tele. O le fo i ua uma na pāsia le cabinet. Man tennis board. Ia tūlanga i whale linga o tātou whale mai. Ele ngata le whale mai lea au whale mai i inu i tua. Ia, vai tu malo. Pe o nei vaenga i o ngā luenga i te tele. Lea ua whanga solo le malo. Man tua siata. O le 8% o le economy o Samoa. O le malo. O le malo. A le ngā lue la le malo e whainga luenga i. Ele ta vili le mea. Ele minoi le mea. A man tua la o le ngā ioi lea le malo. O ngā luenga la i e whaile malo. E tele na whaile private sector. Ia. Lea la e minoi e le economy. Whaamawina la i me e pasene ia. Leo umana whaamau ni e whaala poptonga ia. Tātou ngā luenga i e whai. Leo mingoi ele. Le mingoi ele te mau ainga. Si itia te mau ainga. Si itia ma le 1%. Leo se furu te si ma le 3% ia mati o leo sanga le. Nei lua whelua wha. Le si tūlanga tā ua si ata i tawana manini o le tātou no. O le si vaenga poloketi ke lelang contribution in mingoi lunga le kono. Tātou poloketi lan milion. Mali. Poloketi lan milion. Kusa ole whamatu atu le tupele i tua. Ngā lulu e ai ia i tu maro manu tai tasi amisi o ainga. I lea tina e ina o te mau ainga i tu tonu o ainga tai tasi. Manu tai tasi mali tu maro. Mantu ole mele ole walwa tu sa ole mea alu tonu ainga. Ainga. Alu tonu nu. Alu tonu i tu maro. Ia waipe ole mele ngai. Ia ngal whainga o awala. Whalingo. Tasi lea poloketi. Le ua vavele increase o le adu lunga le kono. Ia mal me voile. Sa ufa mal malama vo i le ADP. Le vo la e ufo mai le ADP. Makua i manga ia kele le mele. Le porkalame le. Porkalame le. Wow. Le ua vave. Man kua lenga la ko forecasting a 5% increase. Ia sa ule me 20%. 20%. Ia le ua koe way higher than le lato ua. Ia le ua oso le mea oso sifuru. Decimal 12%. Ma o le ua forecast. Walu pel tātou mele. Si pe lunga le tātou tamau. O le tūlanga la lea i le tātou tamau ainga. Si ufa manino a mea siata leanga e manino e taua tele mea langa. O mea ia lesa kako presentinga i ole. Mana ia. Fontanga lesa iai. O le si tūlanga taua siata le mea lesa. Au taua le tūlanga lea i ofoi. Tūlanga lea le taua soifanga po le inflation. Yes. A siata le nantia le mea lea. O le mo lunga le inflation. O le pre-COVID inflation sa mo sai 12%. Au le tupu le COVID 12% ya normally ya o le inflation ale i tele o atunu o Pacific. Ia sa mo ele ia lua i lunga 12%. Ia lato inflation rate. 12% a mo lunga 3.2 3.5 ko ia lula 12% e mino ye na tupu lo COVID. Me i mai alta o sui fonga sa 12% na o sul 5%. O sul 5%. Ya baile tulanga al mea siata.
mantua lai na ua umalola COVID. O tulanga na ua o yel tau soifonga. 15% man kua kapungi bisngisi. Le koe whaengi wale se mea. Yeah. Wale ta avale ta mao ai. So go back to square one ka ko To square one. uma. O te mili nei asiat. O le ua pa mai lalo mai le se furu 5% le nei. Le ua pa mai lalo le 5%. Le ua pa mai lalo le 5%. In fact, it's 6.6%. But o le round ka ko lunga il 5%. O whainu mera nei sa o presenting ai o le ADP. Wa uma whinga la ko verifying a me nei. O le tūtai asiat. Le mela le feme o le tangta. Sa o le tangta. Lang fo ile kau kiri koe o le kolpa seng sa ye. Sa o le tangta. A o le tūtai ua. Ai si sila le asiat. Le wa matan sa ulalo. Alo tato alona ilalo. Le wa makang halu lalo le tau o soifuanga. O i e whaamoni ai. O le work projects an malo le whai. O pin whaamau lea. Lenga o le uko yaru ilalo. O le wa matan sa ulalo. Ia wa ele asiat. O le forecast ni. By June this year. Palu ulalo 5%. Wow. That's our forecast. Le foi sa o wha i Development Bank. O i le Asian Development Bank. Tūlanga le. Ma o lai tali tonu ele wa. E o le tala vo le. Ni ke o whamai e lima. I ke o sau le mea wha. Well, a conservative the o kako forecast le mea lea. We have to be very realistic. Very conservative mea. O le tūtai ua lea. Mon si le fia le tantu o tonu. O le wa amatan sa ulalo le mea. Tau o sui fong. A o le ai tangta. Langa le kau kere i o le kolpo seng sa kako ye. A o le tupu COVID. Tu langa na lea. I le tau o sui fonga leo ini. Mana ya. Ia. Asia tau le si mea sa umomoria le. I le ADP. Tatu Foreign Reserves. Man tu avo tatu Foreign Reserves. Asia tau tu langa i tatu tupi i whaleo leo. Asia tau we reached a high ili i o umomo i Samoa. O leo tatu lanta lata i lunga le 1.5 billion. Wow. Tanto foreign reserves. Ia, e ofo i faltupe nei. Ofo faltupe nei me wo i Samoa. O ai, abe i mfa maumong. Ia, wala vo i kilo i kako cash balance so me nei. Tanto te unga tupe nei. O le threshold o le mele asiata e. O le threshold ai fo i le pe a fua i le success o se atunu. A mawhai se atunu o na la tu whaataua ni imported goods. Goods and services i le tolu masina. O lai le lak foreign reserves. Mai lato foreign reserves. O tato foreign reserves si ei nei. Se fulu tolu masina e mawhaiong whaka ue Samoa. Imported goods and services. A o le fua le atunu whatupe nei. A kodua masinga mpeng whaka ue se kungu ungi miengi o tau ia o lo mai whafo. Tolu masin. Mai lako foreign reserves. Nga wale lei. O nga wale lei. A o Samoa. I le lako foreign reserves le ei nei. Se fulu tolu masin. O se tūlanga. Exceed ha la le. Le threshold. Wow. 3 months threshold. O tūlanga le leina le tato foreign reserves. Me ia tua i tato. Tupu ni pefea. Ya, au lea le leina me tua i tato. O me ia sa, pe o me ia sa momoli asiata i le whaaptonga ni. Ai misi le tāua. O le whaafonga fo i lea ma le whaalongo tōna partners ngi. Ai misi development partners ngi i lea sa i matunu ti te le lalang. E wa o tunu nei le au maia if so soni atato. E la la usisi. Tia le good governance. O wale upuale au mai. Good governance. Good governance. Le taita inga le tausi le ia momo so soni e watu. Whaonga le. O le stulang taua sia te fifa manino me. Langa e o le te whaalongo fo ia e te lea ina sao noi tangata. Ai mana ia lo whaapula le me lea mo si la fia te tunga tato i talafu. Mana ia. Tanto public debt. Asiata, man tu ovel tato whinga malo, o le tato whinga whaavai fo i lea zero debt. Lo knowing. E le ese i talafu i toi whai. Mali e. Tula i mea tato whinga malo. E o me laila so, e le tato i talafu. O le tato debt ratio sai e, 5.5% o le GDP. No, o e 55% of GDP. Wow. Temil neset. E man tua o le threshold o le mele. O le threshold o le mele a mai e faltupe tele ne. Between 45 to 50 kaunga ngaka of GDP. Ale na o tanto 5%. Wow. Il temil neset. Tong e tala fol tanto malo le wini. O le wa tolus 4% o GDP le tala.
Saua mai le 5% ne sai. We're at 30.6% of our GDP, which is mantua foi la set. Taiwan mele, te fa popular mele ia na Malaysia tatu tunu. Te tonginga la ita la fule. O tatu deti. Ale alua tatu watina. Ia, leu te tau fesili he tuai wa Le alua tatu watina. Tatu te leo ita la fu. Tatu te leo to ita la fu me feinia tina. O tatu fa soa le. O le fa soa ia tatu tupe le maua. Me tatu la fonga tupe mau. Fa popole e ma grants ia au mai. E na ia tunu ia so soni mai tatu. Le fa nga solo e tatu watina ine pe no ta umomo. Le alua fenga o wa. Le peo lang fa le lea tina development projects te tele nei. Le se ita la foto e fai. De la alua la lole. O le tatu fa soa le. O le fa soa ia tatu wa tupe mau. Le alua ia tatu normal operation le malo. Pai fa tino ia unanga le malo. Ia mi se vela fa tino on tatu development projects. Le tulanga tau le. O le sia me asia te ona manino sia tatu tunu. Is our capacity to service the loans. E maulunga ia baila tatu capacity dele yene. Tatu tongia me tala fu au fietausa. Ele ato stutausa. Tatu tongia ai tala fu le upa mai le 5% o le tamawai GDP. Le wa total 2%. And we are still able to pay our debts from the money that we are earning. E tau tele o to ele o koe fai mai sisi ai ka la fu e koe ka vai. Ma fata mo e hei poro ke ti nei fa au pea at the same time. Same time. O nei lea November, e le menta o le article 4 la IMF, mankualanga ka ko olo i lunga i mele al 55%. Wala vea lo sa mo al mele ka o debt distress. E debt distress lo se kung, e lim penko e fa. Ai kalaf. O parpa ki wapa. O fa le ton. Lea la, ua tatou pa umailan. O nei la ia November, e lua koe la le mission ala IMF, o la tau ia. E to e ilo. Po walanga tau loan to e ave se sa mo mal debt distress category da. Wale uta to pa lalo. Man tu offer threshold ol mele 45 to 50%. Yeah. Le uka ko ol kursu pese. Ua way below the threshold. Sietana man fa soa man minister tu pe fiti. I o. Fa pe vo la minister tu pe tonga. O fiti mele wini. Ko mo lunga debt distress. Walu 2% o GDP le. Wow. Ule kon finga itala. Ia ma fa so lola ia. Ia. O akala ula ka mo piman. Fo ile ability o tatou. Tatou ability tongi la itala funi. Ale ya luan tatou nga luenga tina. Ele pona tia pe tuta ia. E fa nga solo an tatou nga luenga atina e ka ko development projects. Ia wa me ye. Wala nga lunga le la fo ile itala fo fiti. Nga loan e fai la tu poloketi. Development project. Ele ve man la tu valede. So ni la male, man fa tino la tu ngalwen. Aya do lunga. But ol tu langa le la ifiti. Langa la fo e ma lo silite capacity the service. Finga payment. Finga tong. Ya tatu. Ya afu el tatu man tu o fitim papu o tama ainga te tele i ol Pacifica. O te no fola umo kang fa kusa e ka ku. Le ori ki kele ia. Ia o ke kang wa e pe compare e tatu. Ia ke kang fa compare hai de ori ki kele ia fu el tatu walu le wai. Ia wa ia. Te fa ia wile tu aset. Ma le te ma fan na wi. E tu ranga le ia le tu ranga tatu. E le ngatel te mau ai. Ia le lunga o tatu nga luenga ia tina. Ia fa pe tatu ability. Service ma tongi ai talafuni. E no mas tatu to e talaf. Ia le ia lu ve tatu nga luenga tina. Ia pe sia u tau fa pula tu le seta. O le tulanga la ile me le fa pe mai e le o wanga ule malo. Ia le te le lo po fisa u ile fam talanga. Io e. O le lo po fisa u ile fam talanga seta. O te le o mamna. Ai mo le si la fiele tu. Ia. O le matuai. We are secure. Our funds are secure. O le mea fo ile tato poloketi le o le 5 miliona le. Wa umana mo le World Bank ma le ADB ma le IMF le mele. O le tilo a fa tonga le. Yo fo. To a fo.
Le la wa mantan tilo ma la tu vaai. I le benefit o tatu tangata le polokiti nei. Wa lu sa wa emisia the most vulnerable part of kako. Yes. Kako community. Wa le nganga na le na fai le tatu malo me. La tilo malo vanga le. E work le mele fai samo. Le o kako ka ngufisa o ila lo le a le mea. Ia. Ko sa o ila lo le alme e develop mai lalo le fo ila o ye wang fai o le kasi le contribution ke le i le si itia o matu te mawai le poloketi le Proketi milion. tulanga le mele ye nei tato polo asia te o levan tato ready ko fa alu le si lima suka smidion levan kan ko ready fa alu levan tato ready tato mtanga lo tupe fa alu le mele o le lavel mele tu ye wa mau te ye umai lunga o le committee le o le lavel mele tupuni o le comply o tu malo O leus ka ia mai. Leus ka ia mene e mai e bakol kupe. Okay. Si to lono winga la o le tali le na o le mele a lea a ka fa longo ku karango nga ngisi fo fai pule manisi fo la to e le tuanga i fa pe mai. O le ngai lava fa akaria. O le ngai lava pia tangia mai o le tau musu le tau committee ia mal biliona e va tupe e fa pe mai fo la ngisi. Por me e o yengi kupe. Ano ngo winga la o le mafua anga ele o mai mea e mo mia requirements or process or tupe. O tulanga ton wana. O le tulanga ton wana le tupu nei. O le comply o tu malo. Ia man tu voila. Asiata o ka ko polokiki kwa ka wa makamaka. O le sile vanga tele le ngalwenga tele le tato mtanga lwenga le fito i ton polokiti. E misela le tato unit le vai. O le kang fai vo ile capacity building o le o tu malo. I le vai tupe me ma ia comply mai me ia ina ia baben toi fa matu o tupe. O le tulanga vo ile le ia. Asiata. O te tu malo se tonor committee ni. Ke vane le fionga te fono ma o te tu malo se ia vafen fa. Mana ia. Vafen fa alu le mea. Ia vafen fa alu tupe. Pia mai al mea a vai o umanga audit. Lai fai mai don comic pasia. Sing ma aku ma le fionga ya molpola. Singin me fa Release le kupe. Fa alu le mea ni ia vape. Mantua asiata o le vavenga alu ko le mele ka viti o le akili ngalo lo inga i dunga kamawa kama hinga. o ta ua i le mele essel ta ua le mele tu langan ni no ta tu the money is there, it's already there o kwai mai o fier wa So ko le le mela ia wa leva na tau fia release. A o faianga mai au le tu malo. tu langan ton Le mana committee. e Tom nei committee e ale man tu vo ina isi tu ma lo isa fa su enga Wow. mena ia tu langan ton lana de e na wala tanto steering committee le fiona te fono mal steering committee ina ia au mai uma me ia i tu malo ia e fa le ton fa matu to lo la ia matu fa tu ia banga tu pe ia banga yoi au lo wa ia no ta inga fa minister tu pe aset hen kwa ia mai ase fa wa ku le me langa te na we ele ngata il bloquete ne ia fa au ma vave a o langa le so songi ke le me le kama hinga. il fa tu pla ia tu mawai ia pe stela tu le seta mananga fa lo me se fa fonga si ta tu Ai tatele yo tu le malo longa. Sina malo longa pupu. Lono winga la ufionga le minister. E le fa vaia le maulea o le se kupe o lo ngau fo ili tatu butunu patulanga fa pena. E le se fa vaia o le nama. ase te uti lo po fe au mai ele ma ya le winga la nal me ele fa va ia ma ola ia ta tu pe ale mo ni ma wi fal tu pe no ol vo yangi wa u mo so e kama ia me la wi access kama ia ko kilo e ka ko bank balances ma me ya e o ke ma sam ole ia ta tu pe ya kwa ya ase fa wa tu me Te tatu sina malo longa pupu. E foi mai. A weekend wesi. Faisa wibuki. Tatou te afea. Le visa fo ile Australia. Te fa mangin ngor vaenga le. Man nisi au tulanga. E afea fa tanonga. Faisa wibuki. Le fa ma ua ipu pai ma le fionga minister. Te fa ua ilo tatou fa tanonga.
Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafsota i le mato ofisa i Samoa i le numero 25 25. Ua mawhai nei o na mato ngau siaina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga ua mautinoa le saunga le mu maanga ngata mo so se ngaluenga. Whaapea le ngau siaina o apa i so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo i o na mato whaatinoina so se tūlanga i le tūtau meto fabrication. Whaatinoina i to tonu lava o tato lau whanua i Samoa. Ila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera o luatasi valuru o 5 o luatasi valuru o 5 mo so se fa matalanga le SMI Hardware Building Samoa and the Pacific. Taimi rawa tile ua se fulu minute ua te ai nei le tu lai lima i le taimi a mantou ni usira dei a o maua i le nei lao lao ma le fionga le minister tupi. Si tatu watunu oka se manga i o ngim le nei wha amala malamanga watu ina to wa lau wha afunga maua Samoa. Ea ele ngata le tamau a inga o tupe maua o ai ta lafu o wha manuianga. Ea male wha taavale ina o le tau o le soifuanga i te tonu o le tatu watunu. Melea ia toe whaawauru ma whaatatalanonga ma le whionga le minister. La ta a matatu wa umanatua. Ora ta atu le iniso mata upu whalawa i tele. O vai atu ora u whionga le tasi o minister o le komiti le sa haru le tau wasi a singa o le miliona o no luti tau mawhai e so mai lava. Ia le whaasoa i tu sa i o poloketi o lo fisosani te mau ainga o le tatu watunu. O le la sa e malanga i tua ma le fionga le minister e ou le tula fono le miliona o tinama tama i tai. Ia o le teitei fono manisi la vore tau au malanga. O le lau ki fia whaafsidi atu i lau fionga le minister o tupe. O le a sau matau. O le a sau matau i le tau whailo inga ma le atu nuu o nai ta mama tina ma le toa tele o nuu i tua whaka amilo i savai o tua ma tūlanga uma. O fia e ai ngei poro keki. O le a se tali mai a le atunu. O fia o la kou vai o se mea e mongi ma wha maongi. O la tou vai
o se mea e mangui ai, a inga, wai e sere va ia ku fafo. A to tonu la vai, e ma foi ona e tau sau noa le vaenga le. After seta e silta all of si. Seta e lima Tasi miliona le tupe a toa le whaanganga i le tala whatau le tupe le malo. Mo poloketi. E lista mai tupe. E taula sa ia tea. Ya, sa u tala noa fo i le fionga te mai tai palimia. Ya, mis whaanga ko. E tau ano walu so uwai. Mali e. Tau ano walu so uwai. Po o ngā ia e lims 51 million e lista mai tupe. That's a lot of money. It's a lot of money. Asia tai e mata utia me no vai. La ua le ia mo le mau. Ya ua ia sa usau foi o to tala no te mai tai pan me. Ya mo fa so ye. I mata utia le me sa vai ye. E le ngata i le fa nga ina i tu malo. Ole tupe ne wat. A ole tamau a inga ua maua. E a inga. Manu. Talu el poloketi ni. Ole si tulanga ta ua sa ua ia meni eset. Ole lango le tunu ul poloketi. Mali e. Ese lang. Asiata ele ngata i le pule mamalu ali imfai pule onu taitasi. Au e kalesia. Wow. Le lango le ofenga wenga le tu el poloketi. Tele fo yo nisi o lantuni. Ya uta umakua moli mau le au nga. Fa fitai le mano. Poloketi le au nga. Siata oli tele ese approaches ai tu malo. Oisi tu malo. Ai ave ai ngata tasi. Oisi tu malo e fai community projects. Yeah. Ai fa lifa le onga. O tulanga po i mea le kalisia. Io mea nu mo community projects. Siata e matautia le approach e matautia le mea na matou mon mawina. Mantua o mene matou te vai e lungo o le matou committee ne committee le steering committee le te fono le fionga ia mul polo te mai minister. Na oli poti ai matou te vai. Ei. Matupe nei fai so etusi. Au matou o nei lai tu. Matou va ai. Siata matou io fa fitai ia u le tua. Matou io fa fitai le tua me no vai. Ile benefit o tatu tangata ile mea. Ma le lango le tunu. Il polokiti. Siata e la iki anga i kumalo la uli tau. Ia. La iki anga i tu malo le fa le ton. Ia. Mali Le fa le ton. A ole. Iva se fulu iva pa senne le tunu. Lango malo si meni. Wow. Tau tia lango le tunu un meni. Le si tu langa tau a siata utifi tau. E le eise i tu malo e le fa ese la ko scholarship scheme le mele. Ei, mo whanau. Mo. Rana o leaunga. Me sea i le tertiary level, le mele anga i lutua le NUS. Sianta, o le moli maule a matua. E o i sunga i whawhenga inga, leo whenga luenga. O le moli maule, e waipe o nei whawhenga inga le sa tele na sulu i ia. E nei matua. Ia. E fe so soani i Inga pili. i kupi. Pili. Kwa i whawhe kai whawhea. Whawhe tai le malo ni so soani. E o whanau o matua, o isi mākua ma kua le mo whaangata i ngā tau ma whaiu whanau. E au marks, le leita miti. O le mawhaftia Lese mātu. tupe tongi. Me loe, mātu wā whawhitai. I o tatu, o le tūlanga nā ia, o e se te uwai, e se le, wai o these are the success stories o le mea ni. O wai le fia. E le ngata vo ile le fia o mātua. A ua una ia whanau. Wawe o lole o maua opportunity. Mali. Le wa maua opportunity o maua le vanoa e te tongi o lātou pili. Siata, man tōwha il meni. I le sustainability la meni. La wapai. Yeah. Sustainability al meni. Siata, man tōwha i le target o le poloketi nei. The most vulnerable part o le tatu o tunu. Yeah. A inga lima vai. Ia. Matua le mawhai e matua nga whatia le piti. Le so soni leo ave. Sianta ilo utal tunua. Ai ule a onga le tamaititi e tō tasio la inga lea. Mali. O le lumanga inga la inga lea. Makua wekai i mali. Work kai ile mea. Mana morongi. Yes. One qualified graduate. Ala inga lea. Guarantee nga luenga. Le lei. E fe so soangi. Ia. Lea ki nga inga la inga lea. Usa o le ua pio le ngaka ngai kokasi. Le te mau ainga. E le ngate life so soangi. Ia. E maua.
Le le ngal wen. Fang fa kol fang. Fang fale. Fang fa kol ka vale. Mama fang of so angelo. E fa onga mga isi onga Mai ke. si roa, iyo. A qualify uma lo kang tungi. Gile toi fa mo le ai ngal pro kicking. O le la self sustain ya la tum self rely. Yan men o le aunga tonu al na pro kicking. Ua ma kwai reach sa o ila. Ya ila to e lima vai vai o tato. Matunu. Ma stulanga ai la u ye mo ni ma la vai. Seta. Kwa yo fia u ye le me. Ma tulanga fo ile ne bene o fa yetu. Ya te talo u ye ma to komiti. Apa pele me. Iya. Apa pele ngai yo fo i ma tom tan. Apa fing fa lu me. Ai ka wa ngau mai komiki nga fon fa vai ngai fa le ko. Kop men me si fa wa kun me. Langa le o va ai. Ile ta ua. O le si itia le tamau ainga. O ainga taitasi. O le si itia le o tamau ainga o ainga ia ka ikasi e pefia se lau pefia. All together. Contributed si ikia e lunga kamau ainga le. As tūlanga tā ua telele. Ila o ai. O lesia mea siata no. Ai el mea. Siata. O le lango le tunu. O le lango le tunu. Te ilo le sangi mai de min matu. Ia man whaafitai. Whaafitai ua maua le sosoani mo lato. Ia per me voi. E pe femitai e ka umai lako success stories. Ia. I lako mea ua whai, i lako mea ua maua. I polo ketini. O le au ngai o le mea lea siata. E le o koe ngā mea fo i lea lea pisa so o i whaapea afi ai mai ave i lea pailing. No. Watu tulo wal whaafonga le tunu. O le au ngai polo ketini. I le koe ngā mea fo i lea le afi au. Ave i le o whangota e alue whangota. E alue whangota. Maha o iei. Yes. Maha o iei le whanganga o le. E whaau wai. Whaau wai pia. Inga i sustainable le mea lea. O le aunga tonu ana al poroketi ni siata. Le vo la una I ele whainga o business light. Una I le tu lenga vo ile I tu malo ai fitau I le whainga o whatuanga. Whainga whaiva. Te leo isi a misi anta tu malo I e tu lata I le ilsa. O whai lata o poroketi vo I o whaasau. Whaasau man I. E sile mana I. E sile mana I. E kwa keo po ila o whemi kai mai hu ui e lako whaasau. Le maa nei o le me. Community project. Ngā lulu e whaatasi o. E maua. Patau, maua la tu tupe. Ngā lulu e whaatasi. Whaale leo whale a onga le si tūlanga se tano bai. Whaale leo whale a onga. Oisi mea te te alwatu, mautu atu e maia. Wakau sang hao. Ia, sila kofio. Ia. Whaale lea whale ui. Ma mea na. Ia wo e tamiti o le lato sua vai mami. Tono potu au. Ia. O ia mantua o whaafitai au le. Wo sau lola. Ia. O fa soa I te tai pan me o fa tau finga te tai pan me o ka ko wale o tanto wale Elise ma fau e toi tau fi Elise ma fau tanto wale now I've seen it with my own two eyes le ka huole mele te mau ainga nei di ma vai te mau ainga le tanto tu wa sa no ina lo fionga le ile minister o tupe awa tasi le ava nga e pei ata whaalongolongoa ila tau. Ia tatou alu ia langa o lea ua whaitu langa whaapurokiki le tele o mwhinga ngalo manatu au mai au watu. E ila tau whapea mai. Ia maa e ka kuwha mai ngei kuloa nei oso nei pā waia o mea uma whapea. E mai e kuloa e apea mai ngi mako kanga leisa mani a. Lea langa e saungoa nge ia ile ese ngile mele nau iai. Awa a moe ngei langa o le vaku ka ngalisa. Longo ingolo numero le paie ma le whainga ruenga ma le nofo ma le whaapalapala. O makuaru, e sa siri e longa ua umange I whainga ruenga e whanga kasere mano. Ia le tūlanga tonu wana le unta ua siata. Ma o le purpose ngal poloketi. Ele o le ovo ile tufani tupe pe ave whawhanga le tūlo. Ia. Ale ati nae. Mali. Kuso le tupe nea matu. E ati na e ainga. Unga whanau ia popoto ia maua ngā ruenga. Whai ati na e na ia maua ia roen pen whaatau e maua mai. Toi silai. Toi ngā meni. O le tūlanga le I lau ai. Whaale leia tūlanga I whale a onga mea ia. Ia onga I whanau. Mea lai mana o mea nu. Yo I tono e kālesia. O ia le sosoani e poloketini. Ia o le tūlanga ia siata o te whaafitai. O le lango lea a le tunu. I le wha moe le poloketini.
ele o watu e whawhanga tu lo. A o le ati nai. Ia ati nai le te mau ainga o a inga taitasi. No, mai tu malo. La fo ila ua langona e na i tangata vai ma le tango lima. Le whaaka ua inga o ringi poro ke ki e tau whilo inga. O le tasi namo ni mau siata. Ua matuala ngona i tangata ni. Yeah. Manu ne tato tunu. Ia wa alfamni ele i mau mua. Never. Ei. Ele i mau mua. Ele i whaia mua se mea whape ia tato. Talo malu tato tuto tasi. Ia le ua whai. Ia le ua o i le whamaniang. Ia e tele au tangata. Ia su, e te wa ia fōringa fo le great appreciation. Yeah. O le whamanianga ni o mau. Ma o le mea vo ilia mato atu vo e toi whaalo tele ia. Ma fo unai. Ia. Awane i melea le whamanianga. Whaongat tau. Whaongat tau. Le sea mea sea te. Ese ia mana onga priorities ai tu malo. Ese oisi tu malo e fitau ye whaingo whatuanga, whaingo mea. Yeah. Oisi tu malo na i whanau ia onga, whai business light. Ese ma tasi lea mea sa wai. O le thinking vo ilea, ma le initiative. Ei. Ai tu malo, e tau ala e lato fun whawai. Ia, ai mese vo, ke lea contribution a le uwhinga luenga le tu. Ke lea your contribution a whaiwhi au tono le mea. Il kang whai fo ile e fsosoani le direction. Ile me e ka kai e ia no umai tu malo. Ina ia work le. I polo ke te whetau i tonu i tu malo te tasi. E tasi ile mea o te whawhitai ia. O involve le o whinga ruenga le tua. Ia mantua la a involve. Ia. Mantua ia lango. O le o whinga ruenga le no manu mo tato. Ia. Le pe o le ngangal na. Ia lango na ele ngang whawhitai ia siata i le polo ke tine. Mai lo watel tonu. Ei. Lo watel tonu. Pea no whaeto lau talawhailen whai le whionga tu mai taipani. Tato wale. O le Tato ki wale. le o le tamau ai. Ki ia leo le mea. E mese ale tina e o tangata lima vai. Ki ia le. Le so. Kako whakang whisao e lea au le mea. Malo whaapitai. Ai tatire o ese memra vaenga lea i le poloketi. I le tauta amirisanga. O a tonu a ni mafua anga ua whaatua tuai ai. Ia li poki ai si ku malo ma wha ma to alia ai. O a e mawhaina i tausau no. O a kongwa nei vaenga i e to alia ma wha kuai maila ko li poki. Seta ua lof sile seta mua. La ua e vai. Mua en mea o le whaianga o le kumalo. Ei. Whale kongu ke kei whongo. Ele la ua le vai. Uptu sawa. Whale tonu te te whono. Whai mea tu la wha i te te whono. Wow. Koe ngā mea lea. Pea no whatua seta. E o to ngā mea vo ile lai titia nei tu malo. Lai titia nei tu malo le tu poe mea. E vo e tu malo e ala tu issue. Internal issues. Yeah. Lai tu poe. E pea la ua vai. Ole asiata no tau e la interview no tau tala ile mea. Ole ki a core success o le mea ne. Ole kei fong. Kei fong. Which is ole faipuli. Faipuli. Ole kangakadea. He's the leader o le mea. Ali. And he's the one that should have the vision. E ka ile mi kumalo le me ka ngalunga e. Man fa nga ingal mele. Inga ia manuia ile tu malo. Ole kangaka vo ile. Ole accountable officer le. E ka kau nga responsible. E koe li poki mai le malo. Ole fa nga ngal kupele. Mai koe li poki mai. Po o manguia ile kumalo. Po achieve outcomes i menge. E fua e la ko district plans ya. Ta ua i ole road. Ale faipule. Ei. Esel ta ua le road ole faipule mele. Mai no ua la ua ia vai. E tau tala ma le tumu ma le ava ma le whaalua. O le whaale kongo le whaipule ling whaale kongo le polo ke kelonga i kumaro. O le mea mo ia nai la vai. Wa mana ia whaatupu mana tu le mata upu lea. O le sira fisili o taulo o mawawau walanga ele o se mea natia o obvious mai le vahenga lea. E ia nisi wo whaasua tu. O tātou e te lea o tangata ia o le la au. Whaamaka e ono whaonga whaapolo kiki e se taitai e se whaipule pengi fiki o le ngei milionga ma le polo kiki e ongo koe kausa i le isonga au wala mo le si paia inga makulanga whapenga. O fasiri tu sa wala uwhionga walanga e filo mai ai whae ai kua marko e ngā me vile le sumari e whaangi waaki. Pei e keke e mai le amakanga o ngai kausanga kauku le amaka. Ai ngā o ngā lalaka i le vai kaure o le pāloka makulanga whapenga.
Ava aila ile kiri vanga I ku falo pe ku fanga me ai ole afa. Ai o fisiru mo e tala fea unga le mea lua. E ono mori ai ko inga kanga kai o fai le tu inga fai nga la ufionga le minister. Te siata. O ta ua yo lo sili. O ta ua lo sili. Lenga o le mea lenga expect. Ei. Mantuanga ye kusanga expecta e le political influence le mea lea. Ia. Ale ta ua la me ale mele le na inga fa tia ya la fua guidelines. Mana ia. E au wala la ile pom. Po le operation menu le fa tia ele mtanga luenga malo. E follow what? E sila le esiet. E longo fia ku malo le follow mele le poloka. Ei. Le tupo le mele ona la o tupo le me tonu ale tsau no ye. Ai a follow ai I le mele. Le operation menu lenga ba. Kvele va be. No le wako le me fa alu me ku fa saule li poki ko sa ko wako le. A follow le. Ai te longo fia tu malo o faifa penga. O faifa por ki ke fai pulen me. Le tupo le fa le tonu le. A le nganga tonu na lin fa ta otto guideline le. Muli te telefon. Malana fon fa vai. Mali tu malo. Ke vai el flow wi on me. Nganga wako le me alva pe ko fo mai ko wako. Ia. E ma ko ma ia le lungo sai follow ale me. Al me na it sound noi. Ele pelo me na it sound no e asiat. Ole tu. Ai pe no fet. Na tu malo la itia. E ma fo mai. Ole le follow I. Ala na le follow I. Ia langa le wa tau sa le. O fa por ki fa ngol me. E ila ni whaasalanga o nātua inga mea pe a maua mwha maunia ua wha o ngā wha pēnā ma le tūlanga o le bloketi. Asia te, o whio tātou whinga malo e whata ua I o le tūla whono. Tau te le tūla whono. Ma o ngā pu ile tau toi lo ui manatu. Ia. A whai tupun me whapea. Wa tupu me whapea, ka ofit kupea le whaisu suanga. A wha maunia. Watu le official lawyer si le whapea me whai ni moliang. Tau wan whai. Man, E te tau wan whai. O le mewa I kauanga hold accountable Man. mene. Tupe nei. Elin tupe sis. Elin tupe fo se vang fa upfai. Mali e. Tupe le tunu. Le manager tato malo. Le u fam tu o tuitua. E mole atina e o tu malo. Fai lai fa le tonu ma fa maunia le fa nga ina. Te fa nga ina se se o tupe nei. E au mai fa tuanga le Attorney General o soli tu lafo. Kauanga. Fai ilmeta charge. Mana ia tele le saunoanga. Iyo e wala. Or ko inga menga e ongo kupuri mele. E moso ma whaafinga ka mai kausanga mua kausanga longa lua. Nga o ngā laka le longa koru ma le longa wha e loa la whai e whai ngā pāloka. Ai vai la ele ke inga ele apala ia kui. Ke ele apala ia kui pāua e ai kuku mai lori ma pāua. Iyo ai whaafetai au le o saunola o fionga. Wa ma iyo ina fo o tu alano le amanto e va tu fa le tunu. Nga ya wange I se alo mai kula fo o matulanga I vai nga fa pene. Ta watu ai le visa le ta pisa nei. Iyo le pe va visa po o le a tulanga fo ile mo au se talia ma va noa e ono ma fai. Ona no fo ma wai la to fo ile le nga nga fa vai taimi matulanga fa pena. Ia wa kapisa ko kele ma fa mai pe e se awa ta hofi e sa moa ia le vaenga Iyo a se vaenga ta ua tele mo le lumana I o nai tangata fo I tono si o tātou o te roma tulang. Me whainga sa ungo le tonu le issue le tupu le vaenga le. Aftai e seta. O le mtapuni. Fo ia I tua le mtanga le meni. Mantua. O le tātou RSE lea. Mantua o le tātou amata I New Zealand nei. RSE I tātou seasonal employment lea. O le aunga tonu an whai e le malo le mele. Mo I lantou e tātou su inga luenga. Unskilled labourers. I lantou le na nin whai mele. So swani la mo nei o tātou tangata I. Le maua ni ngā luenga. Ono le o ni lantou skills. Ia. Le lan sa whai mele. Siata. Na manino ale complain al private sector. Na tamai nei ia. Ia. No tu la men tātou whinga malo. Na manino ale complain al private sector. No wa flow le alo le mele. Whapea ua le aini la tau tangata whinga luenga. Ei. Le ni tangata whinga luenga. Whai pisinisi. Tātou manino ale mele. Mani. Na ie fo ile tala tusi an wha o mai le malo. From the Chamber of Commerce. Ei. Ile mele le concern. Ia. Concern al private sector. Ile ino fo ilan malo.
Man tualanga kau ele ngatala e tilo le malo tualanga le. Aki kilo fo ilisi me ia pale ni le mea. Mali. And it's the role of government. E regulate le mea. Ele fa ai tu aule pe tilo pito tasi le malo. So, nela na whaelo, whata oto e lo tatu malo, whing whawai, lea la wai ei nei. Wai le is whing whawai nei. Lea toa whata oto whing whawai. Lea ua whanga yui ei nei le mea. O whing whawai la lea asiata. Lea ua whata oto e lo tatu malo. Le tūlanga fo ilea ele ngatala i le mele ua pe whata ita ingo New Zealand. Le wali miki, 6,000. Ei. O noa whetanga ta whinga luenga at any point in time, ele kongsidia. Mali. O na lale. Ele ngatala e fesosoni address le issue le race male private sector. At the same time, we are not denying of people of their right to the opportunity. The opportunity. Le la whapalin, le la ele role and malo. Le will regulate through ile policy le whatatia. O le mele o le PEV, e fau le mele au stadia. Ei. Le ta o le Pacific Engagement Visa. Le wa matana o whamai. Nong ta o le mtanga asiata. O le purpose ana lina sign up mo fai sa mo le mele. Ia moi la to ele ini nga wenga. Ona ele ini la to skills. Unskilled laborers. O le peble. O le wa makang mga me uskadi se ia ko ko skill. To mai fa pito tanga tai ola tu to mai. Wow. To. O ila, le la il polengo tato. Ei. Lenga te le o le afianga al mele. Il tato te mau ainga. Sia te so fa manino al mele langa le te vai. O se se yo iskuskusinga yo fa sa o mele. Mai si finangalo yo vai mele. Ele ifa ape o kat se Australia ia sa mo mele. Le ai. Samoa didn't sign up ile mele. Ale ai ka kala mai. So that it's open. It's open. Oh, okay. It's open. Usal mele fentui Samoa fakat. Se mako kilo mo ko mele pe kar fenga mako. Kwa mako sengele se sengele. Ah, I see. Ole winga tonu ana mele ye ni. Ai le fa pe o kapung no le mako tu lo le mako fa manga me fa perfect ko Australia. So le mantua na mia mele. Asiata mo si la fiel tanto no. This is a major policy change mo Samoa. E mantua a fia ya le labor supply tato. Ia ila fa tei. Alu ngiku per kak polo kiki fa on kak fa ngol ni US qualify e se Australia. Ve Australia fa lo ye. Fa lo ye. Fa fo ma I o. A ole mele le tato na. Ia tato fa na. Mo le tina el tato tu na lui tu. That's one side of the coin. At the same time asiata. Peno ta umomo. Ele mfa info inka ko ka fa viti na yo tato tanga tele opportunity. Mali. Ole mele ne. Devo ila si le el tato malo. Tulanga lale. Le mfa mantua. Tato. Ja, ele to fale finger met de pan me. Ele pa moso. No. Ele fa mai lo Australia ka filosofia. No. Fekala ile leima. Tato tilo le leia. E ke leio le afianga ka ko mele. Oh yes. Nanga lela apa mai ka se ia ko ka ko qualified people. Yes. Mai te le labor drainer ka ko. Ia ma ki le lo langa hoki. Ia fia tato business. E man ko na private sector tato. That's our engine of growth. Ole kom faika ko le malo e create le enabling environment. E all that private sector. O ngai alu da ko e ngon kama. Kama ai. Ai afa apela e o so le mele ai alu le labor drainer ka ko. Afu ako mele. Le mele ne. We not ele o bape tato malo e sa ina apil mele. E lewe ko sila le tato malo in conditions. E pa pui e ka ko mele e pui e tato. Pui tato oni ya fia inga ya oni ese impact kele i te kako te mawai. A ole sila ona vaenga le la afia ila I le vaenga le. O ki ai loa mga I kako kanga kai unskilled laborers. Ole a tu maua ia le ai o se avangua mo lato. Walanga le la ka se ia kuloa makanga ka. A ole avanoa le na tala le malo mana is fainga pa anga fa apene. Ama ia ngai ka ko le ka ora au fai popo mangai au fai fafie ma au fai fako anga se yo foi la ko we kausa ili mai walanga ole official si vaenga ya pia ma mawanga luenga Wale si le ole ta wol ta to RC sieta ole si le fiel ta to tuno ele o tupu mele a New Zealand finger ka ko RC o stadia le tupu mele mali langa le wa makanga ask me o stadia ka ko kan kai ye skills
A le purpose anga fa ile mele. Mo tatu unskilled. Ia, le nā leo te Yoi. whaitua. Ole mele le papu pui tatu. Ole sila me sa fa i tatu mele. Ole mele ole skill transfer. Antuala. A mai kako unskilled. Ave whenga ruenga o. E fo ia, ko ile skill. Ei. Le lai fa ole mele na le tam fa i tatu. O mai whenga ruenga, ma toi fo iatu. Ia. O mai whenga ruenga, ma toi fo iatu. Ole mele. E rua kua maho ko ia. E on tupul mena. Ia. Lea lai sila tatu malo. Whakari lai di auskaria. Se mako kilo mua ko mele. Po lea le fianga ia matou. A lai wha amanga mai wha pia tu load wha fonga le tunu. I el whaito. I el keim. So the dialogue is still going. O lea rua tatu wha taltanonga ma australia. He si kako kilo. O kau ke vave le mele lai ke lea fianga o tatu. Ai le wha pia o cut off. No. O lai whakari me auskaria. Lai wha pia ngim. Nangai mga o mia auskaria kako kanga kai me. They need people from the Pacific. Oh, yes. Faila to many. Tu langa lale. Ela amakang frang fi me kasi ia ku mga ko skilled laborers. Now that has a big impact. In tato watina. Ia na laula leo tātou whakaikainga o ingisingia. O ka muka pai trade, o ka ngaka fō mai, o la ka lau o aila le la tua ia ile. Ta wala ole vanua le sisi le tato malo. Ya me se foila, me se I tu langa le ila fianga le tato tamawai. Tiu tilo I paleni le fo. Ele ngata la ia foile aune ia fia le tato tamawai ngamal tato watina ile mele la fai. At the same time, au fo ini dina inga o tato tangata. Ile opportunity la ia paleni le me. Al mele wengi. Ia ngat. Ingi me oskadia, ai Amai ko document mafia fianga se mako kilo le. Si tau fale. Ke tau fale. Mako man nanga le mau ke lo le me un kupu mai nga. Ta mako sign up in mena. Ya tatu mela na le ni. O la le matua mtala mal faito. La fa tali study. A le mele u ba ku fa mai u kapungi. Ia wala o talala na le mai. O le ano ila la na wala no fa tai le non nei. O te lofo le mai mo mai fai tau fia ma fele lunga le YouTube ma le Facebook. Ai me se la tolo Australia. Lango le fainga malo. Ena la to meli mai ma consent ma siata. Se kau su kwa fa mo le brand mo poloka e le malo. E le nei fa manu yanga ma. Au te lola le te fai tau atu la fa ingo ko mingi mai la to le fa to ai lo fa o ka se sa o fa makalanga. E wala ngol me fa pena ile o pa mo so ka ku. E piul tu langa na siata. Ele ole sila foi le fianga te mai te pan mi mal tanto mal capeneta e mama wan le sila le mele e misial mele e au que va fel mele au ni tanto va certa na ma fa so vo male mal kwa male sia wole minska to pe fiki wa makanga nga fia le tourism sector fiki on mele o mo kanka fu ifinga ringa hotels me was it Euskadi I awala that's one of the main income of Fiki Kuris. That is their main income. Yes, I agree with that. Alela ufa maila kwamo pima Lautimu'ia it's starting to affect us. Wow. Ya lela un fo la emo va pe se fa kai de to fai le fiona te pan mi ta to cabinet de it mele give us time we need to have a look at this ava per ko ke we have to put in ga ko conditions ke wa ilmi safeguard ga go interest same time over dina inga kan kai wa kong ho ya wa tau na iyo ya wa mela le afa pe masaure o Euskadi masaure sawar quota mar sawangi usila so de unga ka go ko ofare mama umanga me ko ofare mama umanga la Samoa mo le mani le ol famini longa na sia talem ta upulea langa wo ma wo foi wo ave se al to tele o se tato tuno ai pe turanga na ola e open mani me si ka ko kilo mana ya si da to tiro mai vo ile lo foi Euskadi ile ele fa vale i wale upuna ele vai tanga ta olo fa tau te ele fa nga malo ola ile fa to fa inga ma tu lang fa pena tato watu le totongi amata wo man tu va nga le pe fia sa no fa mo le la fionga minister ole tau ma wo mai fo tala ile sitanga o totongi wa ia totongi amata matulanga de si o tato wa fa nga malo fa na sa no va seta ole o te fo ia tuloa ole solo food valu o le masina nei le fono le fono pan mini le te polga ko budget
Te pole le budget o le tausanga le lo fa lo le. O le budget la le lo ile adjustment mul vo ile le to le sitanga mul o tongi tanga whenga luenga le malo. Le on me le ka o le kola vo ile o le cost of living adjustment. If so son in tau tepo. O le minimum wage le tanga whenga luenga le private sector. I business. O ke le fo i o concern o Chamber of Commerce il mele. Mali. E o business. Man tua vo ile. E ile role le malo e play mele. Ele ngata vo ila tilo ile interest la fai business wa ko ke lo fai business ele ma ele the no mai on me any business would not want to langa ya fi to business yes but consider la malo le interest nga at the same time si la vo le malo ile me le tant finga wing cheta lo wa sa fai le wan me to no le I la fionga ya leota il minister le msil O te, I understand, o le sa fai le consultation. Le sa fai. Ma o le sa o dungo le kapeneta le pepa. Pata noina. Ia, lang o le sa o le away fai I le ia fontanga. Ia, ai pia le uk tau maua o la ua whanga solo le o pasi e le kapeneta isi vaenga mua. I le adjustment la le la fai I le minimum wage le. I tūlanga I si tanga le. Ia, mantua fai la le mea lea. E te lea le whaatanoanga I whai ma le whai business. Ne e whaawala mai le Chamber of Commerce. Mantua o le role la le malo to regulate. E o le tū fo le malo, ma le position le malo, aua ne iwa aipi to tasi. Ia wa ai uma I tū e lua. Palingi le. Ia me wai lale, le si le malo. Wa le sa whai consultation le fionga e leota ma la tō fo I vain. Ia me se wai la I consult le whai business me la tō. Ia ma watu le whautuang. Le wa umau. Au mau o whaatanoanga le whiunga e ala uli. E o leua pasi ele si vaenga mo fontanga elen fai le soluru len te nei. Leu whanga sol, wau te alu se mai Samoa. O lau I lunga le kapeneta le pepale. Mana ia. Ia le laua matan whanga solo I le afungi, le sitsila le tanto kapeneta. Tulanga le, ia ma tulanga le minimum wage. Dan tu la fono le, kaum kai lua kau sanga ma review. Ia, o ke le iloa. Ai whaftai au leo review. A ke le iloa pula arkau sanga ngā. Ke le iloa, ia. But, ai whaftai au leo review. Lai e nara no whai atu. O le tana le leo te fia whai atua. O le apei wakele pei e whaasanga mai le tele o le concern e au mai ona e whaamapu e mai e le tau nā tia fo I pei e whaamapu e mai e le tai o le itua ngai. Ona au mai le ngusi pepa ma le tele. Ma pei lea e fōringa mai o se kou whaafika auri o le issue lea au tau. Le kuainga si I o kokongi o tangata whai ngā ruenga. Alanga o lau te loa lou fo I no le whaato whala I ngā le pe tau noa tia whalau lo te manu te vae se tala. A o pu mongi ma pu kau kingo fo ringa mai le lo pula kau sanga nga review nei me ala fa o le ta o to ma le finga fa vai te ro tau sanga. O le ala me pe kau e pu ma pe la fo tu finga ma lo tu la mai fa pe mai or ku inga mi ngoi. A le pe fo ringa mai sia ka ko ha mi o le mi ngoi mai ya le fie tau sanga o to na ia. Se te pe o le no male o le mea. Ku pulo fa le tonu point le finka il malo. Tu pulo le fa le tonu e point le finka il malo. E to le o le ta ua I o le mea lia. Ia usita ia le mele sautu la fono. Ia usita ia e mantua le mele fata ua te le tato whenga malo. Mele tu la fono. Mau te whanungo longo fo ia sia te I saunonga le fionga tu mai te pan me tono kapinet. Tu la fono. Ia so solo a tato mea fai lungo tu la fono. Ia le fo ilawe tu la fono le waieni. Le liwa le ingi. Ia te ilua tau sang. Ia le fo ilawe fai. Le ufa tinga. Ia te ilua tau sang. Sa no manino le fingo tu mai te pan I ta I tau sanga ma review me la e man tu vai la pile no fai etu. The position of government to regulate and has to be balanced, has to be neutral. You consider uma science lua e ka ngia mai la pe fo ringa mai o le wo mai to fai ngā malo o la lo tu la fon ai e wai e ba ta la e be fo ringa mai o le wo mai se ta to fai ngā malo le te mile nei o la lo ku la fon o ma kiro mai ya le si ba nga mana o fo lo tu la fon ai pe ha ka ngia mai e la ba ma se singa sa se kula I mau tau sanga ma futia ia ui o lea ia sa o e puler ka man lo makua ai fa fetai
Lenga o le ua manino mala mai le mamaru lo telo le tunu. Ia o ke rofo ile fai kaufia ma fe le lunga le prokalame. Fako ala ko ilo ai le o fainga nga o kula fonga ka ilo ka usanga ma. Al me alenga sa weka ko fa peka ka se ino ngai pule mili. Se ino ngai madi die fako. Ole tulanga po ia I la uie vai sia te o te fafta ia uie le fiona te mete pan me marka peneta. Mali. Ile la to fo I fina nga ma le to fa la inga. Ile la to fo I fa ma ite tulanga le ina ia lo te alo le me le minimum wage le po ia mo le au finga lo ngai tato private sector. Fafta ile to lo wa fanga solo renga lo. Iyo malo. Ia onga o ue e tele na ulolo o lo ula sta mile ono ma we se mingiska. E giva e ma ko io fusi ai mo. E uma lista yo batal no nga a ro so mai tua. O tapenanga o le fono ale jokam le fai tono so tato wotuno. O wakaku ka penga mo fono. O lava le tato se leni o a foita penanga le manpower ma le tūlanga o le talinga malo me o malawawananga o oe o le fatu a toa o matanga ruenga o le tupe le ala wo fisili a tuiro fionga e ise mea kau kiong popole I karinga malo le I umaha e wa whapea me ua le mawhainga kaku karia anga avea I fiki anga ave I fea mawhea lau fionga minister Dai e siata fisili le siata o le tulanga le il tatu ta penanga ya uia ai roi o mafana ile o si te mo fo ile o ka ko kariengi malo ke le fape ile tadi ile o te mo ne mali ya ka ko kari malo sit le kwa uma ku ngeile Samoa agreement ning sei le ngo mai uma ya ku o Afrika mar karpiane ma ku European Union le Italia tu yo e penga lu e pe ko va son ka ko ka penga ile mali e ko ki kia ku sama numbers ngi numbers o le fono ne Settle tato budget le tau sanga ne fanga sol. Le foi to le budget lus full million na la ye. Monta penanga le. Monta pena. Ai SMI la if so soani e offer to se tato paanga. Tunu. Ia te pe me funga e le o ile skill level ya tato. Ia le finga le. Ia. O tunu Tau au mai si io. As mai ang usi. Le foi so soani ang usi. So soani te Australia. So soani tu ye fit. Ia mai o ya America le so soani. O ya Japan. Ma Korea. Atu no umani le so so ni atu ya tato I tato tapna ole committee dia asiet ele o sisi o minskale kai fongo ole fionga te mai tai pan mi le tai fongo committee mai ma fa ulu lungo tanga ma fa tonga malo ma ole foi la umana ma yo le ia sub committees committee we nga lulu o tulanga I tato tapina la o ia ba ai settle te mini o te o popole ile me so pole no ratu vingi fo ile fono le ADP le sa faini ia sa o ave fo ile update tu langa wo ita tu tapena wa fo ko kele ku o Commonwealth le ko o fono ne ia ma tu fa ftai la fo ile te mo tal ile tu lang man tu asiat o le fai mo ko officials al Commonwealth asika ko kapenga ia o la to ba ia le finga wa ku le general secretariat le Malo topuleng. No sisi. Hafi fiar. Le fionga le fantua. La fo sila. Tua mana ye tulango e tapinanga Samoa. And I'm very confident asiata. I'm very confident. Man tulanga me tau tupi. E tupe fai, wali man ku e cerca ko 2 million e kapenga fengol fa. Ai le article no o le e fa auto ina fo le whapea mai pēo le observer na uwhaitau wai. O lai whapea mai le vahenga fo le editors o le whapea mai AI le car dealers. Pea Australia. Lea o le au mai ai e le tatou atunu u ia taavali. E a fo. E whaonga e karinga malo ia. Ia ma umatu ai matu o e whaonga. Now, o le a se whaamangingonga a wea ia walanga o lau fionga le controllinga le tupe to tono le tātou batunu. E sa o le ako inga whamatalanga a wai le kākila le Australia le la kako o e whakau maingi ka vale a le lau fionga. E whapea ai wana sau no le fionga minister o ngaruenga mawhatanonga 2 weeks ago.
O le ia ile ku ngu lo ke tone tinga mai ka vale mo fa mo. Ale tate vai tu singa le mai lunga ile Samoa observer. O le pe e koe fa kau mai e se ka kila Australia. E se fa mo le me o ile ka kila la u fionga minister tu. Tali va ver tout difficile, va me tailler va. Asia tout est lo po faire mai ni ta. Ma to yo le lo pe po faire mai ni ma. Ni sto nga fam talang pa peni. Man tu me te tele va peni asia. O process ai o le mea. E alu through le tender sport. Wa tender me va peni. Asia to le tender sport te fono min sta tu pe. E di se me fa pe no o tu lungo tender sport. Wa lungo tender sport na lu le tono kapinete fa ma. E di se me fa pe. Ma te le lo foi po fele au mai ni ia I tuinga famtalang. O ta a vale ia de la batu e fe ave e VIP si ta tu malo. Tau ni tu uma mea ele malo Korea. Lima sfur fata vale. E o lawa Samoa. O ta a vale lai. Ya, ele se tu peta tu na loi. O le mea lo fale a Korea. Oh, okay. Lawa abat. Ya, te le lo la po fele o so mai le tenda tau. Le pape wa award se ia wa tenda suma e sau lungo tenda sport le te fo noile min startup e su te fo noile min sta ngalwe ia umanga abele lungo kabinet le se me pape na wo mai ma te le lo fo po fena e mai e twinga fam talanga fo ile te se na ile ia le fa fonga ma le finangalo le tunu tanto ta male ia le fe ve e malo fa me alo fa mai Korea lima su fa ta bal fo lo wi samo. Wow. Pai mea lo fai e Korea. A mai ala le fongo ku oi lo makaku. Ku e lo matatou. O le fuafuanga la le e le malo. E umala. O instead o toi whaatau o nisi sa fo o fionga minister. Minister. Le ala ua. Ngai lo le. Te le fo I tupe tatou la sefe mai. Ia mai toi whaatau o nisi ta wale fo vane le pa I el cabinet. Ia o mea fo I. Wa uma fo ina sila fia le fionga tamai tai pan mia. Ia ma minister al cabinet. Tūlanga lea. Tasi lef sosuan. Wow. Ma Oliver ai mamau vo ile an tatou cabinet. Fionga te mai te pan mi mal cabinet. Ia kau se fenga o ka kukupe. Ai se sila la u fionga minister tu pe a le la se fa tu la utala le wotelo le te sila fia fo. Ta sila va e nga na tau fia le fionga te mai te pan mi malanga. Mar to fa nga malo mar cabinet. Ole kama vo ile ole kausanga ole pa inga masui ka va le fo minister. La tu lo mar fionga te mai te pan mi. Ko solo mar palaka le melia. Awa pe se fe mai se up to 4 to 5 million. Ai fa nga pe ka vare kuaila nga yai mai le paia inga na tuana yatu. Wa pe ai se fe mai nga mi dio nga so so ngi ka mau ai. Ai vai la ile tali le o mai I il fa to fa la inga loloto. E kani male ku le la mo mai ka ma fo. Wala le la mo mai le o tawi mai lo I ai mai fu ai le se mi dio nga ro. Ole mea alofa lea a Korea. Ia. Nen ofa mai. Ia wanda. Te wa mo I ta vale fo ia. Isi langa le wa ita wa tu langa le se tele mani I la wa ia ba. Mali. La ia ba ile mele. Ole fanta wa I ele fionga te mai tai pale mi mal cabinet ole fo tuanga e ba tu ntanga le ngo tupi. Mali. I me a me se ale ba ngo me ia. Le ba tu ngola le fo tuanga le. Le fo ila kwa I le lenga tan lim te teina ai o nga tusa le mal feng fa vaina fa il tato fenga malo il fenga la ta vale mana tua fo I set o meni langa te taua ona le leisa e feo e fionga minsa Oh yes, yes. but at the same time tu langa fo ile we have to do it smartly yeah, fai mal poto inga ia fo ile fu te taua I tupi we're not rich tanto ile o se tunu itelin tupi ona fu lele ia lea tasi le fu nga na matul fu tuanga tanga luengo tupe e mele pa tali ta vale mai an penga ia fa ngale minister talia le fionga tu mai pan mi ma cabinet ia le la u ka u le limas furu mo kupu ia o vai la ile matuan ta u tele iyo ma lo fa fitai o le tele ni sio vai a u mana tu la va tu la ofisi muni muli ia au te lo voi ai o te leni si o lo fia mana o ia vela usunga fatina nei ia fia io ero fa per lesi aka se ku mai ele mingi ska se imanto na o singa update pe a fisa no lo fionga tulanga I vanga foi le auditing ngo o nisio matanga wenga manisio o mata upu fo I tono tantu no se info na mai se update o le vanga po fio to tonga I fa mo mo
Te seta, ole kako forensic audit. Ole tonu la. Le whanga so solo tato ngā reng. Sai ei si technical issue sai ei. I le whenga kon karate. E la sa to ngā lulu e mtanga luenga tupe ma ngā luenga ma le kako attorney general. Okay, O le la wo la tato lawyer city. O le la wo okay. Whiutanga e fo ila ia ma le. Pauara mea tau ai la u i le mea le lipotile na umai e tau. O la em whainga meet il deadline. Oh, so elem whainga i se lai lava te. Lava te. So loi whanga e tā pena ngā reng. O le tu tā ua ia o lau whanga sol. Man tua fo ila le mea le. I a mese mo meo langa i anga i technical fo lia matter si kongo kon karate. Ia sa toi sila la ele attorney general. Ia e kaungo e verify fa sao me. Ia le sa toi fa tala noa fo ila. Ia la lau mai. Ia lau whanga solo ta tonga reng. Man tua fe seta le mea lea. E luas fulu lima ia projects ia na ave fa pe i le tau fonga e audit. Ia o le afar company le na sutor i le tau le na la to o mai. Le la sa ko Tautai fo la kon karate. O isi la mea longo inga ka fo lan ko tenda. Le si remainder le ni. Ia al tulanga fo le usi la fo cabinet. Mai si fa mai a mele. Ia fa so solo mai lola ia men. Ai tu le me si fa ta pena o mai men. O le fo la ave. O ko nga me fo ile o la ko inception report ma menga. Mai a le mea a malipo. Mele a malipo. Ia va be si fa solo. Ai ata tonga ben. Ma lo va tai. La o fionga le minister tupe. E mai a lo le ta fatanonga ne fiafi. Usually more than 40 gays people reach and watch por kalamele just tonight mai alo e lunga fo le YouTube ma le Facebook a todo fa tasi wata sa valia le valu wa fenga ilunga le watching live mai le time le ne o te lo fo ile to te lo le fa mo ke pai la lo ko mengi ila to lo tusi mai ma o le mangingo yo lo fa mani nonga le ne fiafi. O le fo ua wha malama ni si o mata upu sa whesiringia, au mai, au waku, ka wai misa ingi si runga, walanga e mamai wha tawa e aiona furu, ia tangata i meo wha porokiki, hawa vai e jofo ua tara noa negative mai isi, ia ua whelau toa ai. O le nau ta inga la vau tangata, se i mai se mani nonga ma se wha manga ale malo, it happens to be o lau fionga minister o tupe. E te tau ona talia a toa le wha whika uri lea utele. O le no le fai sau nong fai ia ile nei vanga fo le fia filunga o le tapor kalami ia ma to fo se matu pala wale mai moanga le totele ia o nisia o matua o totele le o le tafa tanonga ne fia fatu fa fonga le tinu wa get to know wa isi la fionga ava i ko mingi fai mai wa ele le tele mato relations ma fans ma followers matanga tai lungo le to telo ni si over my fafta ya sia tai le ngatelo manino but we get to know the minister ona makuari ya ele fa pe tau sel watu o tulanga lava I komeni the right man for the job o tulanga uma fa pena whatever for ina e tau tua mai tulanga tau tupe e to tonu o si o tatu utuno ya sau no ngai fa mai aileta fa te tanonga ne vanga le fif fafta ya seta ia e mua ai e momoli le ngang fafta I si o tatu utuno ia ona ole foile o le lango. Ia me se foi o talo sanga. Tapo ia foi o faiva o se tato whenga malo. O te whaftai foi set. Ona o mole nea wanoa. Mali. O nea wanoa. Ua pea se mea whai le lila ua whai fo whale kofe. Vanele. Whafonga mai ala tunu. O ta whi tau iei. Ia lea lau. Ma e pu eva e ailo ma vanele whafonga le tunu. O mole nea wanoa. Au whaftai. Paua au ala whai le tua. Mali. E whaapula I a wale whafonga si o tato o tunu. Ia tulanga le I mata upu nei. A seta I give assurance il tato tonu. O lo solid al kako cash flow. Mali. O lo lava tato tupe, la lava tato faso, e le ise tulanga fa pe o fa le tonu ia tupe le tonu. O lo lava, levo e moni mau wei fa la tonga te tele nei al malo. E le ngatala le to fo me fo il fono le sa fa mo ni. A le fai mo atu missions nge yo. E o ko siaki, ma audit. Matisi e ma mai lipoti il tanto malo e ma fa sala lau fa tulanga il tanto tama inga ma sulanga li o te fa fitai fo I lau fionga a me se tanto por kala Blue TV Tautai ia lau fionga seta fa fitai o mo leva no ia me se fo ia ofisidi wa de fengo fia ofisidi lau fionga a o fa fitai ia
O whaafitai. O mo le manoa le whaapula. Pula im tau pia wal whaafonga siu tātou tunu. Ia, Samoa le tunu pele. Ia, whaamalulu atu le afo isi ngangana ua le tau tamali. I lau whaafonga. Ia, se mea fo ua le malamalama i se taun whai whaapulpulu whaamalulu atu i metu atu i nā. Al talo. Ia, whaamanuia le tua. Lau fionga siata. Se tātou polkalami. Ia, me se fo whaafonga me se tātou tunu. O te alofa te le atu na iau a inga i Aotearoa o te ina i o matua inga vai mai. O sotu ngolti. Ai le loa o te le. Ia, whaatalo whatu na iau a inga pere. Ia, me se ia si o tu malo vai motor. E le ngata i Aotearoa ia whapeso se tafa lau langi o loo maua mai e le tātou tawhatano. Ia me se fo ia si o tu malo whaamuli mai Samoa. I maranganga whaalolo tele a siata whaafitai tele a mole manoa. Ia o le uturoni, o ki le koe a whirwhare kofere. Ai whaafitai tele mole manoa. Ia, malo whaafitai Samoa le nā ua tau whaafonga. Ia, ua taurunga antu le tanoa fo i le whionga le minista. E ke le ainga whaila ukala. I mingi skaya whio mai i saufu wha i le neila fo i laulau. O ke kilo ha mo whaakusole. E au le le mingi ska. O te tau asa olo ala ke ringa sa wa ia fa mai o ia au le le. So mai fo ila au ia fa mai e o ia nga o ronga ki o makwa fit au le le. Ia fio mai ia fa walo le ano no yo minister. Ai ke rola. O vai o lo fio le wa makua I kumu ai le me le fakumu le wa runga por kana ene ne viati pa te tele la fio nga Lautimu'ia minista ia o tu peto no le tatou tu mo for sanga tatou mana longa a foi mai a fa ele mo sa te por tatou tina le ia le fatau no ina ele fast supporters ia wa fo ia cases ia o nai tamali I mo fio nga foi pule Samoa sira ko ko amaya le la fa mani no tu e fio ngati te fono ia tlenga ya le mo nga vai malo pe amaya ia tato manolo E fia PacificEzy whaelo atu lana whaapitoa mo le aso sao tina male masira atoa o me. E whasefun whaelonga tupeta I lua se lau ta lau saunia mo ana paanga. E lua se fun whaelonga mo Samoa, lua se fun whaelonga mo tātou I New Zealand. E se ina whaelonga se fulu I aso whareilo wa yaso re tasi. E afu atu las whareile se fulu o me. Manatua o lo whaawau fo I le whaapitoa e nao le lima tala tongi pia e whaonga I le PacificEzy mobile app. O lo avanoa fo I le direct transfer ti posi mai elo tupe I le tātou account ma whaatino I lungo le telefoni la foino au tupe whamamoli. Ai nga whaapitoa. Awari ngalo si lia ma le fitu se fulu a tātou la lau whaasopoli ai New Zealand. O lo avanoa fo I a tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisha whamtalanga vala au le telefoni o Valuselau o Tasiono no Bea Siasi I le apia fōringa PacificEzy o lunga lo penga tawhailangi www.pacificezy.com. PacificEzy o lau paanga mo tupe whamamoli Samoa. Talofa lava, Tasi Market is here at the Māngere Town Centre, the heart of South. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Whafso ta I le mato ofisa I Samoa I le numero 255 255. Ua mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga ua mauti noa le saunga le mu ma anga ngata mo so se ngalwenga. Whaapea ngau sia ina o apa I so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo I ona mato whaatino ina so se tūlanga I le tūtau metal fabrication. Whaatino ina I te tonu lava o tato lau whanua I Samoa.
so taila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera o lua tasi valuru o 5 o lua tasi valuru o 5 mo so o se whamatalanga. Le SMI Hardware, building Samoa and the Pacific. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 255. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Jaibero wajile ua hiva minuto wuche dili tula e ono i le reivanga le fiafili tatou programe o le tautai e le tautua whaawawa le Blue TV i le fiafi o mawheiloai ma le fionga i le taitai fono a le whasapora si au kilani nei e o le tō wha ea po le talinga fo ia le unmuenga talinga vai ma le malo po le fionga lau pepe i lungo le tatou programe i le reivanga o le fiafi Fatalofa, fatu lima mau folo fatu. Ilo fionga le teitai fono. O fautou tanga le mwanga le nivanga o le fiafi. E malo, kai lau le ko whae le vai malai. Le ki oa mōlo whae penga o le vai malai. E ke le whaangoka i kua maoka ma. E ke whaangoka i malai. Ngie fiafi male whalongolongo mai le ki o le rua porkalame. Se o le upuwha lele wa. Se kimu e whaalau whianga ka le whaalongo o kangaka. Le ngaka o kangaka fo i o levanga malama e le fia malama. Mo i ala ka. Maliela. Kele o le angoa le porkalame ma. Le ngol whaku leo le kungu. Ea. Whaku leo le kungu. A o le whakau lo kongu mai o le. Ia whakalofu Samoa. Ia umu le umu whaalupe. Ia kauka ia whaiva o ngia fiafi pe o suafa o porkalame ngei. Mapu fo i moka malao le ulunga afio le so o wanga luenga o nge yaso. Io pa ia o Samoa e le koe au whanga inga. Pa ia e ku mau o sa e le avea, lau whainga luenga kofi fo e le akua. Ia, whakalo whaku ma le nganga whaaloa, whakalo whaku e lau ko whaasiaka. Lau ko whae le vai malae. Ia. Kai fo i mo le, o kele afi ngoka o nge afi afi. Iyo e. O le makua i kele. O le asa u mantau, o le fo ingi vaenga sa e tau whenumia i whaauto le maramaene a o le ua. O vai akua ngei lau inau e tau mai. O lo longo halau whaafonga pe o le tara le mongo i sala whai. Ia me mo i ape o ngaukalango akua. Kele o mea nga. So ka ikanga kamala malama fo sa Samoa wa kolu masinga sa Samoa. O kamala malama pe o mele nga mai. Au ka o mai ngi o ka whalongo. E sal mele a mai is. E o mele fa per kakfingo visa hoi. Ia le makua malama le. Fa malamalanga o se lengi ro ka kua kungu ume uma. Fa kaile. E se lo makapoko nge fiafi. Lo nga mo nga e mo wanga i o pat kofi. Nga o se pela kala. Pela kala wale nga le wotu umuri e tule pio nga le mingiska. Ia, ele iro ele na mavelo i le tatou so to farva i malai sunga le loia sia ta tina. Ia. Na mea vai ka ko feinga ia ma totole ma sunga fa feinga nga va talo patia pasta fa tupu ta loa so alo fa tupu sefo e la vai o ke le longa ai wasi la fiele lo ia o le ia la fionga mingiska le la fa yarma ko vai ko me milo ai ro no mingiska ma si o far ko e tai mai ia le nganga pa ia le anga ka milo mai au ke ile maksa fa ia ku ma ko fa feilo ai matulanga lava fa ko fio mai ia matu anga nga fa ku lima o fa matu fetalia inga la o tali ma fa tu lima le sia ukala a fio mai ia por kala o ventu a fio mai lo fio nga manu o mo e sta por kala fo ke vai oi sole o va ku o fa ta filo ia lo fio nga ia kali sa pa ia le fionga le ska
Ia le la o matua. E o fo ia te. Malama le ku. O le pomoni ana, e o ia te. O le fo o matua te le fo i malota mana na mangalanga ai me share issue le visa le Australia. Te le fo i o bomba anga mai al tato Blue TV. Sa reach out to me fa mai. Se ta fa na e tau fa mani no mai. Ia man ko vela u lo ele o lava so mana mai se issue le. O te tango e fa ia usu e ngama. Le la mo mano mo le fiona minska fa pe. O ia ko ngala le ko fa mangingo. Ya le la o mani no. Le yo la o fa ko fa la inga le fiona ka mai ka i pa le mi male. E o ka ke va be se mea. O ri pa so pe ko nga fo. Yo le si mea fo ile le fa mam la manga le fiona minska. O le fo. Ka nga malo le nga sidi ai. Po la va se le. Ya level ke le o le plan le nga fa ka ki le. Yo ka vale nga o mai. O ka. Ele ko mo ka ki ngi lima so mo ko. Oh wa. Ya le nga o mo la o mangi ai fa nga ni. Fa nga no. Ka ko malo. Sa o tala tu si o le fa tali tali. O le fa tali tali le li. E fa fo winga. Vai le man na yo fa to fa la inga ngala ko mo le fionga ta mai tai pa mi male. Ya le usa no e ala mai le fo tuanga tanga ngo tupi. Awangi ko fa ka wangi ska va fo. Se fe mai nga milionga ai ka ko ten pe ka vale ia le wo ya. Man a o le nga fa io fa tata awa o le ye le taimi. E ka hu o ko ila ko inga me alo fa. I se va ila ai la ko fu ele skupi. Ya vai la. Sa wale mo velo o ka ko e fa su ele ko mai mang. Vai la ele man. O le si me mang ele o fa long fo ele. O le fa la manga le. O lo fi si di foi le ko ngi o ka fa nga lwenga. Ka ki nga me. Ka ilo ka usanga ma el me fa. O so le me le tu la fono a tauna yai mai le amakanga. E ka unga rua ka usanga. Ma review ma faisi ka nga ko ngi. Ai ma se me nga sa wele amakanga. Ale fato a tu fa nga malof. Le wala to fa. Le la penfiki nga ka ko ma. Ka si le ben ko pese me ala uli. Pese me al miska o me ya le o fa ma o ngi wa le sa o le le. Sa nganga le fiongol miska. Io voi ne mele ka penfiki yo Oscaria ka kanga. Ma lo fa tai. Ia o le ta o ni sio va nga. Me se vole. Wa ma ya wala nga le ko sisi ma o le wa yo ke le lopo mo sa ticket ma tu lang fa pena ai em foi na e tau so no mai ta amata tu ai il fa mo nga le ya me se fo fa to fa la nga wa me sa mo ya va kai no fiong le vai malai siak o le nga kongule nga le yo nga we fi sa ulunga por kalame le nga ka o que sa fo si fa malulu I ka ko ainga masale au sapora la al fa sapora nge ukilang e uya ngale malulung sila ia ka wingo fa mafang aku o ngale upu mongia ele ngakia il ngi fa mo fa ko afongon mafukanga le fefe la sa ka apela ka fi ko amo wel kongule fail mela le tina le aso sa so ngafua ka sulu le sulu boling ngol le ngolo le mangi la ula an mafkanga o ya o menga ko kele ka ngakai kele ngakale yo bu kausa I mai fo o sa ka nga fai se mekele ya ki film mafkanga le kiki mai ya ma mo mianga va vele ya ma va vele la nga le ye me le ka fu ma kwa ave se ise paulo e mo mua fola ya fa ke anga me ra ki fo ia fa ko lo I kele ia menga lau le ka ko mafkanga le fa sapora ngai au kilangi ia ma se fo ia a fai ole mo sa fo po sa lau ia fa malurua ko fa mafanga a fai ole mo ni ke mi ole ko ka mo ka mo ka ko fa mo fo ile pe on ko kile ko nga vale la inga ilungo ko fa lang o ngor kausa ilinga ole amio kong ia ole ala leo ole apa mai ole lima ole mafkanga ngai New Zealand ngai ia nga fo mo mafkanga I Australia ma Amerika ai lau fiona te fono ona ole wa tu wa le wa umane ia wa de oto ini lau adi ai le tu uai le avano e mafaina wa tu pe na tangata e to nei tatu fo ile awala tu se so ni ile fa potpotonga ale fast
nei au kilani ina ia ave tasi e Samoa. E tatala pele e mawhaile nā wanoa. O le afia. Siaka malo fisiri. Vai mai me lango kusia mai. O ko inga malo lo mang malo ngā luenga whaife au. Ngā komingi aku ia kia. Ia mese whale au makua. Pe eise account e mai e vaku kongula ko mea alofa. O le mwhainga sao fio whakukung ka. O isi o whaife au malo lo ngā luenga. Ia mala au makua. Ia le anga kali ia ilunga, ia se kaimi o ngā. Ai le anga ka le lau e o i maoka malau e au mai. Pe a whai au ki langi ngei. Wa e are kaimi e koe avaku umba ilunga o le. Pe a mai whai ilunga lau por kalame ki koe lau au mai ngoa. A mai se ale au makua fo se kaimi. Ai ka kalale avangoa. Kalale avangoa vole le mo a whapea o ia. Wa ke laka kulmele whilwha moe moe. Ia ke la kua kusi lau mea lofa. Mau lau kua ma mawharka mo whakanga. Ma mafar ka mafkanga i la fia fila me nga wa sila i ticket mafar ka mafkanga o lo te tau maua tu lau sau nonga pe si me mama fai ku la na no le tau fai te tala mai fo ile antu no ma to tele o si tau fu nga tu atu me tu longa pe na no fo te telefono wa so ka mai Samoa ile vai nga fa fai i mon ko foi e kaimi a lopo le umol pisi kalinga malo le saung ye le kapenge kama al finga malo yo se kaimi fa penga ele mo ki ngor kaimi mai ai a leua fa ilo mai ia se kaimi ka usanga nge ia o mai foi se ko ka kapu e ma feilo ai ma langa le vai le ko feilo nga o lol me foi le sa fai kai ESP le nga vai si le nga ai mali pero nga fa kile ele yofi o le ala ka ma fau ia pe siringa vai se mala ka pipo ile pa vai ia o mal tu o tu termina o topa nove mo ma fa nga sila nga ka mi fo ile ia ki ngar ki le nga fa le o se lau ele yofi ka ia to tele o te mana tu le na fa mo mana tu lang o ta o le sa va ru le fa tautai sa ye na fa lilo la tu fa ngau le mali ele isa o tu tonu i fa fo fa to ala to mo wan la vale fa mo le na ba ya so ko ya le address ya wa tu mo me voile le na tu wa tu la o le mo ni lau ia rang fo lau e ma ko nga va ka ofisi Samoa nga o ki ko lo ku la uma ia le me le lo ko ai le va pe nga fensi Samoa ngi fai pule o le ofo a nga kai e fai lang si Samoa fai le va pe nga fensi Samoa mi skam fai pule nga fia o me nga le pa i o le au lango ka ko mafkanga i au kilangi ngei ia le ala nga o le kam fai mai le fa mo ngi fia fa malulu aku nga o me le ke le fongi ka lunga ku mai lunga le ka ke mo ka ke fa lunga i ka masal salo fa fingi fa pe po ai le ia au te teksi mai ngu fo mangi la fa malulu aku pa ia ina te mine va ve au le o foi ngai ngo fo mala u i le katsira va ve umba fa mo le pe a ko pulo le lofa mo le anga leo le li ia nga ko loma le ka ko fa mo kele le o ma sa se ka kilo se me ke le ngo fi mo ka ko ma fa ngo ke le ka fa mal wala va fa ka ngo pe pa ia le kasi le aso mala e lo lango ka ka o kilangi ia ka ko e ia nei wo ma pa anga malanga mai meli mai ma fa se mai Australia o se o le nga ka fa kongu mai e fi malanga mai nei ai ina o mo mai fa si silanga le na mai lo fo ile lo tango ta fi tu ne vano o ke kau ma o ku le ai vai tunga le tek mai ya ule she inga mai o lo fa manu mai mo mama ngo o ko me ri ba ku ya ka lo fa ya a fi o mai pe tatu o pe fa o lango ma tu langa va pena ya ai o fufu ngale ana matanga le fa supporta se me se fo ia so o le foi pole fa mo wa ile o nga o si la fia e fa ingi uso al pe pese ka ko ngu wa o fufu mai le la ko so sang pe le sunga ya sua le am si lup sua le fa ka ule lau a ko ka malo ia ma ofo mai la ko pese ia ele ka wanga winga nga me mo nga fia fit ka ko ma ka ngala ka mfaya se le fa ma ka ngo fiai la o ko ile lima ia o ngar keminga fa ko malo si malulu ma ia va foi nga ka ape ia fa mo nga pa ia ka ko mafkanga wale on ka fai mai ngia fia foi
Vaku sila ngonga ole lau ia e vaku vai malui puenga onga kusai foi ma le lava o kako ngfoa ma ia peonga maku fai aku whakari maua ia le pio le ngor ka malo whalea siu to kako wha moe mo kaimi muli ia le kua ia a whapea ki arua kui oe kusi lau mea lofa e mau lau sapa mau lau sapa e le fiafi lau las konga la kam fai fo ia e peonga iai ia pe paunga le pe ise si mea le faina wa te lo se lini umala vale maua ole a ave umai Samoa o se lengi e maua ia ua longo ai au te oloa le i ulea le mapu ar ka malo le ala kaua mali ia ngake ele ngaka ile ole li ole ku ngisi fo uso mo ko fafing ole ala nga ole mingoi ole mafukanga sa ili se lengi ole se lengi mo ave le fa mo pe onga ia sa mo pe fa mo ia fo so kai sa mo ile fingol se lengi me ole ale me mo ile ai mo se me ave le fa mo pe onga ia e pe kala le ola ofisili muli lau fionga te fon ia fa mai ai le sau noanga le vanga le filta va no wa mai supporter sali al fast ai mai se lau o te fon o fa tu mawina le lango o fa tu mawina langona fia ai mai se foi o le ngani sa ilinga le nau taina ia sa ili ia fiso ninga tu sa ilinga o tu langa le fa mauni o to mai Samoa i mata upu o ve fa msino o mai o tu mau lava le wa koru la fa ka to sanga o mai le fa kai mo fa sili nga lole o kun malo kala lol mafka ia sa lango ma ko ki fongoa mali fongoa ma ka fi umai ia ko nga mela le pe le fi umai ina ia ni si ka fi o ai tau nu mai ma langa ka umai le vang fa inge le la ko ai nge ia pe limas fulu ia fa ma popo e foi la ma ko me fai a kupu se me mafkang ia e malanga mafkang mali ave le keu ave mal me alofa me nga le ka o ko mafkang ai ai o longa kalo se me ke le fa pe ia nga ke le ka fai e o lo le vaitele to tele basalo po le ivas ful paseng o nga ka le nge ia fu el kasi mal afaso e uma lau ma ia ke le ka fai ko e lango inga ka le vang fa fai nge New Zealand ia pior kale kule siaka malo fa tai io o le langona fo le nama le to tele tate vai fo tai me o lo te tupu ya me se fo i fa malo fo i lo fionga male committee io ai me se fo i o le tau ma fai lava ia moni lava ia se me ta ua ia to ai tau nu mai ia a fionga fo i tai o le malo madulang a ola ia se vaenga e ta ole ainga tu sai fo le tau ma fainga fo o le party me le tanga ia la fo tu i sau no fai ia awa fo ile tu no felo ia lava ia so atofa ali avakua sau kala muli o kai a ole so i fuo si ma farku si ma ko vai fe mana ia ia sunga ko inga al ma ko kalesia le farku ia Emily o i sko ia mau kai fangari ko ilo ngus fu ka sanga mele la o fionga farku or ka ko kalesia sunga ko inga ia fa mangu ya kule lo wa soifua ia nga kai leo ki nga umo si ma ko kalesia mo le ava ngo wa mai le ko file vai mala ia fa mangu ya ko ele sa ki nga ia ke nga ngo ki nga umo si ka ko ainga de nga ka New Zealand Australia Amerika kuila Samoa fa mangu ya kule kai fongo ma kanga fa support ya ki langi ki nga umo ka ko mafkanga ia va pe fo ia si ki nga igual meli le yo va ko ai wisa un belo ki nga la ainga wa fatto ese le tina ono ka si di sa wa o ave o fa ka wa ele fa ko ese ngiva ya so yo itina le ainga yo ku pu lilo ngar ka ai musu ya fa mangu ya kula sa ki nga fu so ma ko ngu i fanga i ka ku fanga ma fa la no se vai ya mangu ya kele la sa ki nga fa ka kele la usunga le la fo se nga o le ka ka mali ya poko ar ka ka i PCR sambi fie le ku nge fiafi ma fa nga malolonga ya mangu ya fo i la usunga le pulo por kalame ka ka ya
lo fa tai ai afatonu a maleono le ama lo fa tasi male io Mateo fa tasi a Samoa ia o le tatou por kalamele na le nei vanga o le viafi ona ingalo ni so tatou fa petoa ia mai sia o le sunga ia Jack male lanto wa au nanga fo ia mo fa mo moli mo tai la fo i Samoa ma tu langa malava ia fa so tai ia telefoni nei ai mai se promotion specials le anta malo mo pusa kalone tulanga malava ai mai se fo containers fa mo moli ma so ko inga sai se lava pusa ma tulanga fa so tai ia le tato wa le ngato contact mai se fo tato address na mo shippings i se tato batunu na fo ia tato so tai inga mo lo Wellington manisi lava tato pitunu ina ni sila ona ingalo ia le au nanga le check so ni so tato fa salonga ola fa lautele le so tai au ia ai sa mo lo fa fo ia o le afa e utalo tatou faiva le nei foi vai ngole fiafi ia le ua fa ala lo atu le tu mo talai le rumenga ia ora ma tala foi le nei vai ngole fiafi la se le manga o le tu to malili la foi fonga patele ia o le foi se le lei o se ayo le nei aso ia tatou tiu a fi fa tiri ai foi mo le e wala so ta o ngalo tatou proclame o le tau ia ile so ta ia ma ukama ia mai sa mo o popo o yo mau masila au mai kai ia se o tanto foi ese special fa pitoa mo tina ia e male fiafi a siata ma tato proclame o te ia a lofa tele mo oe sa mo la tunu pele mo fa so ngol le fiafi soifua ma ia mo